tōmai lela lolangi oi mau mane ua wilo usese whamama atu wala vale tōmai Pai ole ao o mai le vala au ole atu
Sina vai a taoti Se moni lama se oli Pea e ale tamau ainga Mau ufale mananaya Se a vera amo Ua o salamo Fai au mamoli mau E ai leo la e fa amavau So a telefo isi Não le feo I ma fetang isi O tau malo soi fuapea Se oli e mo I lea Se a vera amor E tasi lava lo tamanao Awina tu se silo uainga Olo o yayo so ito alima Elongo ya tu aile ne tala Me ifado fo ila to uma Se a vera amor Toni a baya lo tamanao Fai au mamoli mau E ai leo la e fa amavau So a telefo isi Não le feo I ma fetang isi O tau malo soi fuapea Se oli e mo I lea Fai au mamoli mau E ai leo la e fa amavau So a telefo isi Não le feo I ma fetang isi O tau malo soi fuapea Se oli e mo I lea Fai au mamoli mau E ai leo la e fa amavau So a telefo isi Não le feo I ma fetang isi O tau malo soi fuapea Se oli e mo I lea O tau malo soi fuapea Se oli e mo I lea Ia, bia te rere atua e nei a piafi. Ia, a vea le nei taimi, ia ma te whaatalofa atua ai le nei a fiafi le suafa manu malo i Yesu ke wiso. E le suafa lava lea o le suafa manu malo.
e suafa e mawhai o na tātou tūli ai te moni mo ti apolo. Le suafa manu malo i Yesu ke wiso. Ia o le ema te whaatarofa tuai i lunga o le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia le tātou por kalama o le Jesus is the answer podcast. Ia i le nea fiafi. Ia e whaafo i le vi inga mal whaftai i le atua. Ia ona o le nei awanoa ua whapena o na tātou toi maua tātou te toi mafuta i lunga o le tātou por kalama. E pei ona masani ai i asa taitasi. Ia e whaftai i le atua ia ona taritonu o le nei awanoa ia e tātou te le iloa me tutupu. Ia e le vi inga mal whaftai i le atua. Ona o le ua tātou maua le nei awanoa matango pie ma le awanoa tā ua. Ia ua toi wha ea ina tuai le tātou por kalama. Ia ma tātou toi whei loa i lungo te penga whailangi po lungo ea i le nei fiafi. Ia o lea e watu i le ave le vi inga mal whaftai i le tua. Ia tari tonu hoi ia o le nei aso ia o le sāpa ia le tua. Ia i le nei foi tua le lalolangi o lo mātou iai i Amerika nei. Ia e taritonu ia o ese lava taimi ia o aso le nei ia korope o lo tātou te iai. A o le mātou nei tua o lo mātou iai le nei lalolangi ia o le nei aso ia o le aspa ia o le atua. Ia o le taritonu o le nei aso sa tātou watu i foi whale tāpua i le nei aso i sauninga. Ia i le atua ia o taritonu foi whaamanuia foi i tātou le nei aso i le upo le atua ia o lea ia e whaapetai i le atua i lona anga le lei ma lona alofa ia i tātou i le aso ma le aso ia o le vi inga mawalunga na i le atua ma le whaapetai ia i le atua i le nei aso ia ai aveni nei taimi ia e ma te whaatalofa tuai ia i le nei aso ia i sunga i whawhia ngainga pe oi o le tala lei ia e taritonu le anganga ia o le nei aso sa o tau ngā lulue sa o tau tū i tua le pule laa ma launga ina le upo le atua i le nei aso ina ia whapena ona whaalongolongo whanau le atua e ala i lona upu le nei aso. Ia malo lava le whaiva malo fo i le onsai. Malo fo i le wha malo si le ngaruenga le atua. Mo tari tonu a au ia maro uloto maro wanganga ia. O la o tau ngaruenga e le whaingo fi. Amen. Ai whaafetai ia te o tau i sunga i whawhia ngainga. Ia ono la o tau ono sa i le ngaruenga le atua. Ia o te tari tonu ia. O loo ia o tau le mana o le atua e tau te mawhai ai tuli ti apolo mo na mai lei mo na mawhatianga pepelo tau mawhai e le piti ai o tau au auna i le atua a wafo ilo tau ngā lulue i whaile fina ngalo o le atua o le asu le o le ipo le vai o le ora ina ia whapena ona maua uma e ona tangata le whauunga ma le whaamalosi mai o le upo le atua i o la tō loto mo mātou fina ngalo. O lea, whamanuia tele le atua ia mwhatalo whātu pokalama o le Jesus is the answer. Ia i le neia fiafi la o tau sunga i whawhia ngai. Ia e maise o tau whalitua. Ia se e maila i o se whatalo wha i le neia fiafi. Ia i au sina sino se o tātou atunu. Tina ma tutua se o tātou atunu. O loo tāpua i au wale al whaiva atu e fo i o tātou o whanau i whi au mga luenga. Ia i tari tonu o lo o tau tu i le muri panga ma tau talo i le atua ina i talo sia o whanau. A o alo atu i whi au mga luenga i le aso ma le aso. I le ngate i lea whapere whatu a inga. E tau singa o a inga. E alai i whaingo o maumanga ma tūlanga whapena. Tau singa i te tonu a inga. O lea, ia
Whaatalo whātua i le polokalama i le nei afiafi. Ia, i o tātou tamā mo tātou tina matua. O manu e tele lava le atua ia te o tou. Ia i le nei afiafi. Ia ona se atu leo se whaatalofa ia i o tātou a inga. O mai e masani o le tātou polokalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia i le nei afiafi. Pa manu e tele atu le atua ia te o tou. Pa malo, ma whaptai fo ia te o tou i la o tou nofo te talo. Ia e ala i tātou polokalama, tari tonu ia o rou tau te talo lea whapenao na maua i le nei polokalama le malosi. E o mai e tātou e tufare upo le atua i lunga o tātou polokalama. Ia au tātou wola whaelea nganga ina ia whapenao na mausali ma maua aro tātou wola whaelea nganga i le atua. O lea ia e whataro whatua i le polokalama. Ia i le nei e fiafi. Ia, o le nei fo ia fiafi, ia, o le ua toi mawhatasi atu martina o le ainga, i le nei a fiafi i lunga o tātou polokalama, ia o le sā ia e mate to o lua atu ai pe mate wa lua atu martina o le ainga, ia i a sā, ia a wā le tātou polokalama. O le ia whamanu ia tele le atu i le nei fiafi tātou polokalama, ia o wane i ngalo whamune mole. Share tātou polokalama i lunga o lau Facebook ma lau YouTube. I le nea fiafi ina ia whapena ona wa lau e tele atu le tātou polokalama i le nea fiafi. Amen. Ia le nei taimi ia se tu atu le vanua tina le ainga se i paisona. Pa tārofa ia te utou le nei a fiafi. Kari tonua paisina omi o le nei vai aso ia le fotoa a tau vai mai tina le ainga. Ia nea ia tu atu le vanua. Han paisau. Ia whaftai lawa ia te ulta māmu le wanoa. Ia vi ia le tua, whaftai le tua le nei tu la fiafi o tata tua mafutai fo ilungo te pinga whailangi. Whaftai le tua le ea ma le ola ma le malosi o mwhai e tata tua au lia mai le nei aso whaftai ai ta mā ilona lofa ia tik tatou tu ova no mai ai tik tatou every day tatou te feala mai ai, you know, when you are able to wake up in the morning, you know you have another opportunity. So you got to give thanks. Ya ave lava tatou whaftai le atua lona alofa, malona nga leia te tatou. Whaftai fo ile atua le nea sa sapati, sa wai atua fo I sauninga. Oh, it was so good to see my brothers and my sisters and our pastor today. You know, last week we didn't have a service like we mentioned before, but today we were so happy to see our pastor and also our brothers and sisters in the Lord. So ave lavat whaftai malvi inga I le atua ono lona alofa malona nga leia ti tatou. Le o tatou mawhai fo in tatou whaatasi lunga le ni platform e whaangai fo ile nei taimi e whaasoa tuai e whaamalosi atu fo ia te o tō I se upu fo I sa whaamalosi e mātou le nei aso sa e whawhitai fo ile atua pēnta no le tamā le ainga I tatou tamā whaaleanganga ma tatou mātua whaaleanganga a wale sa ili I le upo le atua he whanga I le lafu mā moe whaftaila le atua I le nei aso sa whamanuia e fo I mā ua I le upu sa whamanatu to whawhanu ia I tatou wola whaaleanganga mo le li I tatou malolosi ai te mi uma e ave lalve inga ma whaftai le atua a wai le lei lava le atua so le nei afiafi ia afiafia fo I mālotu e mātu e toi a wai e lunga le nei pokalama e whaasoa atua I fo I se mea fo inga learn e mā ua po se mā ua take le upu le na ma whaalongo ai le nei aso sa ia avea fo ia le mā whaamalosi atu ia te oe e whaamalosi e fo I loa nganga ma lo savalinga mo le ali I le nei vai aso because o le lo sauni wa te ale ono sauni atu fo I fe aunga ringa I lea vai aso le la sa mai nei so ia whamanuia lava le atua I lo whaafonga I le nei o I lo whaalongo lo whaalongo I le nei afiafi you know open your heart allow the Holy Spirit to minister to you e mau ai fo se mea lelei mo oe le nei vai aso
awa o le nei vai aso fo ia le la tatou atu fo i fe au mga luenga ia le la sau fo ale fili ta mo fai le petia tatou ma le tatou savalinga ia maua lava e tatou le wha amalosi o leisi le alofa o leisi a le ngata i lea o le you know ia tatou i loa le atua le tatou tapua ai ai ia o sina whaatalofa na e nei tu la fiafi. Ia e le lako e turn over kuli tama le ainga a wafo e ali si. Ia bia le tua ia le na ia se whaatalofa le na le tina o le porkalama ho i le ne fiafi ia i lunga o tātou porkalama. Ia ea mai le ne ia sa. Pe momo ova ia ko nga ia li. Ea mai le ne ia sa. Na e alu le lotu. Na e alu le lotu ne ia sa e a vero vi inga malu whatai le atua. Ia e le eisa whaina o le nātu langa. A whai e tere i make le ne ia sa i le whale o le li. Ia o le au ngale o tātou porkalama i le ne ia fiafi. Ia e te sau e tātou te mafuta. Ma tātou whaalongo i le ne ia fiafi le upo le atua. Kero manga i le moli maua si whaife au le ngako mafuka ngi. O le mele o le tala le tele na whai le au le loko. Yeah. But you know what? It's funny because it whaatasi a mali upo le na falfola e pastor. Kisa sa o e kele anga u whaanongo le kala le anga u whaia po i vai ke mila au o la o fi. O i vai kala nga o fi le mele o le ola i fi e alu paki e skonga e un kala alu lok. Ma lo se fu i lo sunga. Pa manuia le atua pa ma Fili maua ia pa manuia ho i le atua i lo sunga. God bless. Thank you for tuning in. Pa manuia le atua ia te oi. Ma le a inga. E kala ho ila ngale ho ngale me kusar ka ngaka o le alu le loku mar ka ngaka o le ngofo pari. Yeah. Ai manga ia le talo le swaife au. E le se senga e le kukusa. Not the same. E le kukusa ka ngaka e alu le loku. Alu ka poa i le ko. Mar ka ngaka e ngofo pari. Yeah. E pau war ka ngaka e au ngai le kala lea. E kukusa le ka ngaka o le alu le loku mar ka ngaka o le ngofo pari. O ka ngaka foi ngale le alu le loku. Le ngale alu le loku just to go to church. E au ngoa ma se fia alu e ka pua i le kua ma alu. Foi ngaka foi ngale alu a pape i kau ai mai ka ngaka. O le alu aku le loku. Au se me i o le alu fa sa fia alu e mafuka e whengale fia mafuka i le kua. Ma alu e vivi i le kua. E misi a kua. Ko ia ka akalanga. Le la e au ngā e whaakusa i rar kala le whai e ka kouwi e whai. Le au kai o le. Le au kai o le loko. Kama wenga le mai e kusa ka ngaka o le alu le loko ma ka ngaka o le ngoko. Ia o ka ngaka la ngā e whakakau ai le kala ngā. Au ka ngaka ia o le alu i le kua e alu whare kapua i le atua e alu e fia mafuta i le atua. E alu i fia whaalongolongo le upo le atua. Ia o le tangata la ngai le au e le whatatau i le tala na. Kala au whai excuse. E le ano, e le la le se senga. O le se senga marka ngaka o le ngofo whale marka ngaka o le alu le loko. O le la ukala ngua ku ka ngaka fo inga le alu le loko. A le alu e ngau o le alu ma le loto fo inga le o le la alu e ave longa vi inga marong whaktai i le atua. Malu e vivi i le atua. Whaalongo le upo le atua. O le tangata lana ese ma tangata fo inga le la ngofo le whare. Au ka e le loko. Whai rola e markalanga. Ia e kusa o e maa u le e ma se senga. A te le o le se senga. E ngofo le whare. E kere e pulea o e ilo me whai i ilo whare. E moe a leso a koe ke moe a. E kere whaalongo se upu. Pea whai e ke ngofo le whare. E paula le mea.
Mer kangaka fo ingale o lai ngofo fali. Aere I alu se loku ongo o ngisi kulanga pa pe o le lava o le malosi o le tino. Yeah. Po le ha lava se whaapita uli wale mapai e ona o le farisa. Ala e alu e whaitau te spa ia. Pe alu fo I lungo te penga whailangi. E whaalongo longo maka I kunga pokalama la whapea po tātou pokalama. O le tangata lana, o tangata o nae e tutusa ma tangata o le anu e lotu. O le ana unau e anu te fia whaalongo le upo le atua ma a tangata fo ingale o le aingo fulfale le ai ma se me whaia. Te le ia le se senga o tangata nga ma tangata o le anu le lotu. Tangata fo ingale le ana unau e anu e whaingale e fia mafuta I le atua. Te le ia ro ne se senga. Pe ono whai atu. E no fo le whai. E moe le aso ato e te moe le aso ato. Umale aso e te re alu lungo te penga whailangi longo se upo le atua I lungo te penga whailangi. Ai pawalo meo na rou mata TV. Ke maka fupa. Ma mea whapu, ma tūlanga whapenga. E reise a whainga o le na tūlanga. Reise a whainga o le na tūlanga. E reise a whainga o rau maka TV. E rea ma se mea. O le mea te tau o na eiloa. E te tau o na e whaamaoni. Ma e nau. E ave rou whawhetai ma rou vi inga I le atua. Ona o le mai e lasonga fua. E tau la stona. O I tau la swaliri. O nganga e whainga ruenga o maua e oile ora. Na e usu tae ao uma. Ki nganga e le la vā e ke usu ai ke alu ki whainga ruenga. Le aso sa. Kasi ala se ka ke mafuka I le kua. Only one day. Ke ala ka ke o I whare ka pua I le tue. Avelo tatou vi inga mano tatou patai. Aronga e se senga la ma tangata o le anu farsa. E anu farsa. Tele o mele le mo pe e anu farsa. Yeah. E mo ailo maftanga ma tangata. Fellowship. Yeah. Fellowship with your brothers and sisters. At church. Yeah. Le ngata I lea. O lo whaalongo le upo le atua. Yeah. Le ngata I lea. O le revival. Te whaola ino lo tangata ke wisiano. Yeah. Tele I o mele lei e te whaia pe e alu pale o tapua I le tua. E no whare whare. E le ase me tupu ia te oi. Le whai atu lau tāra tangata hoi ngale makoa I alu ai whai ngale venga mai la songa fua. Paki la skonga. E le usu e alu se lo. Tangaka na o le whai e toi le. Le whai e toi le tala lea. Au tangata ia hoi ngale on ua le make le whale sā. Ona o tūlanga le maalofia. Le ngata I le whape ono le mamao o le whale. Ma le me I ai lotu e le laka I fongi loku. E le eise a whainga o nā mea. La sila fia uma e le ri I mea uma. Le te le I o le se senga mo tangata e alu le lotu. Ma le tangata e nofo le whale. Peo nofo i atu. Pau ar tangata e whaatusa I le talanga. Ma e te tau e le talanga na o le tusa le tangata o le ngofo le whale. Ma le kangaka o le alu le loku. O le kangaka le alu le loku. Hoi ngā le alu a just to go to church. Yeah. Ngā le alu le loku pe whai ma se mea masangi le alu le loku. Kauanga le loku. Hai le o ieisi anganga e alu le loku. Hoi ngā le fi alu kapua I le kua. Ma alu awe whapkai I le kua. O le ngāla, le la pe I kausa o e le kala ngā. Le la pe kausa o e le kala ngā e ke le uskemi pe I anu mako a inga pe inga le alu le loku. Don't judge. Aso ma. You know, when I was listening to Pastor's testimony, Pastor Rapati, Yeah. I think it was Rapati.
you know, le tata wo le fale le tua. There's a lot of things you get to enjoy when you go to the house of the Lord. Uh, like my husband mentioned, you know, you get to fellowship with your brothers and sisters. Not only that, I think the most important thing for us, what blessed us, you know, when we start going back to church, is it motivate us, like it actually encourage us. Being able to see the young people get used by God, you know, that was our turning point. You know, like my husband mentioned his testimony. Whaanga lai le atua o you know, o na yuso manai tuangane ia la iti i linga luenga le ali na lui tai lui ta o lui Tawina. li tawina i ma. If aftayala ile tua ile fellowship ile lotula lea. So, you know, to me, I just want to encourage you out there. Like, if you don't have a home church, you know, pray that, you know, God will lead you. Tatalo, you know, Eliaima say God will answer your prayer. You know, when you seek Him, ai vala awile li ia faasino tia ti oi se lotu e ola i lo nganga malo whaangaina i foi oe I linga luenga lea tua. You know, He will lead you to a right church. Like, it doesn't matter po fea le mea la langi o e no foi. Talo lea tua ia you know, ia Pasino tia te oe se mea mawhai ona e alu o se lo taulanga ave lo vi inga ma lo whaanetanga I lea tua. E whaftaia o lea tua e ave whaatasi uma I ale tatu taulanga ma le tatu vi inga I lea tua. You know, in our worship, worship can be anything. You can worship God through your job or at home or anything. But, you know, having to come together as the body of Christ and just giving honor and praise to God on a Sunday, you know, ben mai toara inga tasi ale aso leo e o tato I le fale o le atua. So I want to encourage you. O te whaavai vai. Ya wapea mantua. O le manawa o ti apolo e o te alu. O le malosianga o le mga o le ki apolo e o nge alu le loku. E wha moe moe a oe a. But if I mahalosi te oe le nei tu la fiapi. Fa mai le upu le tua le Hebrews se fulu lona fa upu lua whama lua lima. Fa mai, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage another, especially now that the day of his return is drawing near. Au tato saun yuni atul to fio mai Yesu Keriso. If I'm malo si ti se oila ustamala to ngani tama tina le ni afiafi ya aveale tato wo le fale ole tua e fa malo si ai oi o le fale fo ele tua. It's like a hospital. I lo nga I lo wola fale nga e fe so so ani e te oe ai alu le fale le tua ye mana tua. You're meeting your other brothers and sisters too. Le tama faye savalia the righteous way of living. Ile fa mo mola le tua. So if I'm losi te oi ola wiana mea na maua I le moli maua se whaiwhia au lea na mata mahafuta le nei fo e a uli. Kero o lea ngai e mero le alu whasao le ali. Kero. Kei mina waka ola I lau langi ma. Kele I waka kalanga whai. Ka uma, I think both of us. Kele waka kala whai ngane whai. Mero le ang kai alu le lok. Make excuses, yeah. E whai ngane le e whai a o ngā whaanga inga a o ngā ka aro ki a polo I lo oranga ma Whataungaina. whakaunga inga e ki a polo ma ko I pong saro ma ho whau. Yeah, even your mind. Ma ko I le ia so oli I mea whaale lalu me whaale lalu lang. Yeah, E mea whaale anganga. Pawale mea nei lo loko nga o mea whaale kingoa ma ko inga ngaunga ma fia fia o leo lang. Kere I o akakalanga whai ngā wai kaimi I kangaka o le ali. Sa o ula I kangaka o le ali.
fai mau mea ula isi kemi e fai ia o kala ula fo ingai ino ko ki kia ave inga le langi ya kala ia nga fai a o ka ola le lalo langi Yeah. ai Been there. wa no ngi la le o langa ua koe ave inga le ola i le atua o le mali e o le fale o le li inga nga ora walu le loko o nga inganga nga foi nga sui e le li ilo o langa mo ko e le li ise me lu i kau inga ilo loko ora walu fa sa o le li ai anga ule alu fai ma walu i fa sa o le li ai ka po i le ko ai longa o me ngir ke mi nge o le pe nge o me a le fai ko inga nga ngo le lang ia war me mo ia ile bangi ile bakile ko ngi wa ko ngi ko sanga a year now A year, or couple 2 years months, yeah couple going. months Yeah. kalung ko mai ko apelo la ile a le lo tu le te lo tu ai ne mate au nai le nei time ile mate e kalesia e ke lo o ela sa nga waoi o nga wa umanga le mali o se o kali after my son's funeral yeah ole por nga I was drinking o nga ma me wa pe nga yeah nga ora ia fa me ma so inga te tau ne ma o le lotu se i ale o nga me fa ka nga inga ti apolo Yeah. ma ko ia lua le si fa ka pula anga le o langa ma le ko ile ia se maka u le ku wa le ia se ma uso lai lo ile ku la ma o lau ke mala malama ile ku a mo ko o meo nga u fai mo ko ile ia se maka uso nga maora ia ho warku mai runga fai fa kai ma ave ala o nga ya alwa wala ia le olanga o ka fai le ri wa hango ho wa pe wa kali la va ho ia o le maunga mo ma ko inga nga mau le ro o nga inga wa ai se me ho inga le nga ku ele ku i lo nga lu i ka winga i lo ola ya isi o ma ko e ka le sia ia ale nga kaimi ele I se ma e ka le sia ele makere o se lo ale lo ku le nga mau ngi le makere lo ku ke mingi vai ia ke minga le la ka mai I le fa sa ni ma fali ia nga mau ala ia mau makere asi ai ke le sala sa o la kala ho ngale e kusal ka ngaka o le leng fo falma ka ngaka le alu le lo ai alu ngale alu just to go to church e ngoa masifi alu ka pua I masi nganga fo ngale o le la alu ka pua I le ko ke minga ia o me la nga mo mai le me nga ma o le lo no ai fo I ngisi maki aku e kai le kengi e nga unga le skamanga ka ki kala ma ko e kalesia ale la iki ke makua mamao ai ke makua mamao I ka making I si mafine nero fai ngelo to lua ia masi usole ka le ki ka ka ila ka ia saungi ia masi usole ka ki kala nga la unga o nga ungo fo e mamao fo lo o le la iki o nga I uso mo ko fa fingi e fa nga ringa wenga le ku o le sia sa ma aku foi it's the same thing ma aku foi o nga foi fa nga I ku pulanga e la iki aku ya kia e ka I le loko malaunga le up e ke ro ke sau fa I fu aku ai lalo ai ale me ala sa wala nga o le ku e kuli lo inga lo loko
Sa wale nganga le kua fe mai. Aripa. E mo ko ile ia sia nga o lo malu si mo ro ko nga ke ko ai fa foi me lang. Yeah. We va ai aku i usom le fa nga inga nga le ko. Kero. Ke ngu fa ku nga so. O la fai me la. Ala mo ko i nga lu e me ale nga o le ko ya o lu i lo loko. Ia. O sa wala i wala i. Au ko ngu fa mo ko ma fa. Ile mele le nganga o le ko le tau wae e whainga le kuli loa inga lo loko ia whainga le ia ave le leila ua langa. A wha mele o kala le ko. Le nganga o le tua e te. E le au ngā lau koa le larulang. O mea ngai ke koa le larulang. E o a ka mai kiki la kiki e lima kausanga e mwhainga whaia umaa mea ngai ki whaia. E ei whaia ka mai kiki la kiki e sau mwhainga ko i wha ko i lalo inga oe. Ile maa male o lo loko ngai ai male loko le kea male loko male le e ke mi e fa ko ila lo e ka me kiki oi malisi me ngo vai ku pulanga i ngai usum ku fa finging fa nga inga ma ko i karisi o le kausanga nga o usongi mo ko ngangi o kausanga nga o lai ke eva o lau ke paki lau ke fi me la lang ngo fole mo ma fo ni kala le o le infai le nganga le kuli ro inga mai a e le o ngala ko i fo au ki pala ai e fai long ngal bu kala nga le ngang pa i o le ko fa mai ai ke ro me nga confirming ai o le ngang pa i le because ora foi fi au nga o loko mo mo ai i lo lo e ale ora kala foi le fai mai a mako e le lo o se ko pea e le sau fai le ngal venga le ko e le lo ai o se ko ora ka kai ko le loko e sau ave le ola i le ko ma sau e fa nga le ola e fai le fina ngalo le ko ngo fole o ma fo o le ale winga o kala le a ngo fo ngela pe ai fa le kingo pe ai fa le kingo a e alu le loko ngai ngo fole mfa senga kala fe fi au fai mai aka i kamale anga pa ia le fai mai ar kala le kas ele au nga ele lo se ko i ki ko i mi la lang e lo lo ko inga u e sa we ave lo wolam fa nga inga o le ko ma e fai fi na ngalo le ko a ngo fo ngela ma fo fa kingo a e vai ko la le winga o le kala so se ma fai nga lo la unga so se fai nga le fai nga lo nga le ko yes e mo ai ke lo e le fai ngo fie e ku se la fai ngo fie i lo wa ai fa le kingo ai a ko lo fa le nganga o nga i nga la ke lo ai le fai ngo fie le nga venga ro sa we ave lo wola i le ko ma fa nga i nga lo wola nga e fai nga venga le ko o nga i nga i lo ai o ka ko o mele ka ke fai le lang mo me ye ka oi po ama i kire oi se ko o ko anga i o merkingo a le ko fa le ngang it's not for everyone it's not for anybody ere mo ka ngaka uma ngal ka ngaka e lofa ma ua sala mo mong ma maka u le kua o ka ngaka langa e ko loko ka ngaka nga ke mawhaia o ngā kau ave le mawhakianga ma le ki ngā ma ongo sai i me i kukupu mai i lo oranga i le kaimi ke sau e ave lo ola i le kua
Le winga lo ka. A e sau e ave lo ola i le ko. Ah. O le kele i o mea la a ua ku ia oe. Ah. Kuso le kaimi le ke ola i le oranga le lalolang. Me i kemi ke fie fie fai mea le lalolang. A o anga fai mai kala ka haka ia oe. Ah. E kere ke ai. Ah. A o fo e anga fai mai kala ka haka ia oe. Ke alu e wha kupur misa. Ka kau anga e alu fai onga le ki ngaro lo. Ai a o oranga e sau e ave lo ola i le kua. O nga i ngala. O kele yo nga yo woi nga wha wo ia ki oe. O ka ngaka o lo a inga le nga le le ko mafka. Ah. O le a le kukusa o kou. O le a le kukusa. Ai sea. E fo nga le la amu mai ia ki oe. O le la a wha karikari me ka ngaka ia oe le kemi ke pa ua. Le kemi e ke pa ua e vai la oe whainga oe la wali ia. O la ngonga langa. E o mai ia ki oe. O le ngala. E ke loa i lau koa. I lau mawhai. Nga e ke ea mea ia. O nga i ngala. E loa mo ia o le koa. Pea e le mama e fefe kala ka ngaka i whai mai ia ki oe. Ia wale mea mo ia. E ia riska ngaka. E whaola ingangi. Salamongi. A he o kai rao. Pingi mai ai kala hoi ngale kero. Koe fo i e i kore o ranga. Ai sea. Le lava. Le lava e le kiki. E sea koa i mea lalang. E sea koa e sau wharingan wenga lea kua. Kero. O keimingi. Lau keiro. O rei e ka ngaka o lau keiro. O le whakarikari ke meo ke pa ua. O le whakarikari ka ngaka ia. O le keimi sasi e la uai. Keimi sasi e la uswari. E vai la o le pinginga le la pingi ia ua. Lau kala man moi. Kere fo i e o whai mai. Ai kero. O mea maka ngāsa i e le orang. Wa ule koe fefe, wa ule maa. E le le avea mea o mea o le oranga kua i sa o iai. Ma mea o le a pongi la wa ese e lo ngau ngau ki sawe avera ora i le kua mpa o ngā inga. Ma o walu e le ora i whaapapau. O upu ia makala. Nga o upu a makala. Awalangi avea upu makala nga. Ma mea le a koe fo i le larulanga. Kero, mongi lau salamo. Ma mongi lau alofa i le kua, ma lau sau ke, e awe lau ora mo le kua. O mea o larolangi, ma upo larolangi, ma kala e whai mai aki oi. E kere kai e koe ilai. Asia, ai whai ngā lau ia, o ele, lau makala o lau ai wha lea nganga. O mea uma ua e whaia nga o mea lea nganga. O lau mawhau e wha lea nganga, lau mawhau. O mea e ke mangaku ai e mangaku wha lea nganga o mangaku. O upu ke kaukala ai e wha lea nganga o upu. E o i lau sa vali o me ke alu ai o wha lea nganga mea uma. E foi o ngā le kaimi e ke sau e sala mō mongi. O e whako ese i lea kua. Ma avea oe makangaka o lea kua ma ua e kalia Yesu. O le ngai whaafo winga ai oe lea tua. Ko winga e lea tua le roto fau i a te oe. O mea mātanga, ma mea māsiasi. O mea leanga umasa i to tonu o roto. O leo ranga māka ngāsa e olai. Wa kia i uma e lea kua. Ma ua le koe manga kua e lea kua ngā mea uma. Kusala, o mea uma lea ua e whaia. Ua fau mea uma. Po le ara le fiwa le laurangi sau whai kamwhai sau e pingi oi. Ke reke kaia e koe ilai. Pe ongo whai aku. Awangi a vea mea le laurangi. Ma mea la e koe fo i e kua. Ai ngalo i ake oi. A e koe fo i kua. E li liu mai e fuli mai a fofonga o lea kua i ake oi.
Wale koe whaasanga mai whaponga o le akua ia ke oi. E le koe a wai mai fo i talinga o le atua ia te oi. Au fo inge e ngalo. Ngā ua e koe kara ia whai koko ai ke ua kwa i se oti. Amen. Amen. Au ange e ngalo ia te oi. O le tangata lan ngā e koa le loko. Kaka ngā e koa. E ongo whai ako o mele lalulangi. E so o sesi ai ma whai o ngā e whai o. E au ange e ngalo ia. E re kemi e ko i lalo i lau koa ngā i mele lalulangi. A ora usau e avelo ola i le kua. Ma whaale a nganga me ke whai. O ngai loa i ore kua wai re ma whai e sesi onga koe wha koe i lalo inga oe. Ai sea. A fo i onga ua avea oe ma tali i ma whawhine o le atua. O e ma tau i le atua. Ma ua au fo i le atua ma oe. So e le ia la ma sesi o le lalo lange ma whai inga koe i lalo inga oe. O ngai sea o le ua e kangaka fau o moni lo walofa i le atua. A o mea lalulang. E ke koa ai mea lalulang. E aka ngaka e sauwha ngaka o koa. E mwhai e mea lalulang. A whai e ke ola mea le tino. A e koa i mea le tino. A unge ngano ia oi. E ire koa le tino e sauwha e wha ako i lalo lau koa ngai ke koa ai. A o lau sau e awero ola i le tua. Nobody in this world can bring you down anymore. Amen. Yeah. You know, just to add on to what he was saying, the importance of, once you give your life to Jesus, finding a home church, finding a family that can help you. A home church is considered your family. They will help you because when you are born again, it's your life is like a baby. You are new in Christ. So, ole pepe la it require you don't just give meat to a baby. A baby require milk so for them to grow. Yeah, and slowly they get to have solid food. So if I pina for ile tata wola fale nganga, I saw it avela wola mole ali. It's a on a you want to find a church where you can get planted. If it's also nile ilo ola faleanganga, so that way it'll help you along the way. Because walking for Jesus or living for Christ is, especially this time, there's a lot of temptation, a lot of things that are, like my husband said, that are pointing toward you, that will try to distract you, because that's what the enemy is out here. He's basically looking and seeking who he may devour. So it's important for us to, when we accept Jesus, to find a church where you can get planted. And this will help you build your relationship with God. And they will help you, encourage you. If it's also ani ati oilo savalinga. Tapua ifa atasi, vivi ifa atasi, and you will begin to learn new things too. Okay, olea lava when my husband and I, we weren't like fully peole tala finats it's asile vai la langi asile vai kong ole loku. When we were living our life like that, it got to a point where we just got tired of it. Our marriage was just, our relationship was just falling apart. But when we fully surrendered and gave our life to Jesus, and I just thank God that he made that decision to seek God first. And then slowly my I start following him. Ole ang ngala na olo ave to olo ave lo wola ileli. When you seek him, you will find him. If it's oswani la I lo savalinga. Ele ngata lia wa avea fe ale to mai ave le ola moleli. Wa whaamalosia yama ua. Wa sosoani le ma savalinga. So ole kalesia fo ile serve ma ua. O te whawhetaya ile tua na yuso matua ngane ia no mato bena sa no le tama na vea ma whaamalosi anga ia te mato. Ole ta ua le na a whapea wo avelo wola mole li. That's the next step to take. Find a church
where you can get planted and grow. If it's soani lo savalinga o le tamafa le anganga fo ia e whaia le mafisosoani a te tatu fa mai le Proverbs fa mai le fata oto e lua fiti o lana fai upo e se fulu ma le fitu fa mai as iron sharpen iron so one person sharpen another so o te whaamalosi ia te oila uso ma tuangane e le mawhai e le lalolangi o na whaamalosi ia te oi. Why does the Bible use this phrase iron? A sharpen olale. Warm, Yeah, wamia. When you sharpen an iron against an iron, what creates it? Bise spark it create pa fela pe kango fangale iron male plastic. There's nothing. Ele maaye se iron But if I pair iron against iron e maaye pele naifi So if I pair na for ila tato ma tato wala falianganga it's important that we have a church or a body of Christ where we get planted to help us with our walk with our relationship with God. If it's a swani for ya tato e find daile skill ngai le tā leni na watu le tu e whaonga ina I oe Pe ole message le nei aso. Na mau mai le tusi ole mo mo Samuelu tolo non whai upe sifuru It's talking about Samuelu Te mina wala awina e Samuelu But ai mafo fau atu ai le wala awina Samuelu o Samuelu o lonti na hana. Hana ele I whanau, hana pe tau hana o le ufasa moa e pā. She can't have kids. So a vela le issue le hana. You can find that story le mo Samuelu mo Samuelu mo. You can read that whole chapter. It talks about Hannah, how Hannah wasn't able to have kids. So ole tama lola lea ole Eddie. no not Eli o Elkanah o Elikana le fasamoa e tolua tolua. One was Hannah and the other one was Penina so Penina had kids so wa avela le yeyo o whanaua a Penina a mea wa maka I pe kauwhaalili. In other words ya Hannah. So ole mana ia le tusilia ya Hannah la I mean that's an encouragement for me how what hurt her instead of her going to anybody ele ialu ya Eli ele ialu isesia but she went to God na lutangi le atua ilana fafita ulia lele ele mafaina fana ole mana ya la le tato tina Beina o moli mau si te miwa sola before when my relationship with my husband was oh my gosh it was really bad. And a lot of times, when we had issues, I went ahead and share it with my sister or my friends, I vent to them. But that was the biggest mistake that I made because, my sisters and my friends, they have issues too, and they cannot fix my issue. And if I come and add my issue on top of their issue, it might feel like it's not going to help you. But ole mana ia le story le ana whaamanatu mai e te au. Le mea na whai ele tu e la uia o langa. I la uia marriage, our relationship, Over time, after doing that for so long, nothing worked. And then seeing my husband slowly changing and giving his life to Jesus, I start seeking God myself. And this is a good book. When I was reading this, it reminded me of that because, I've been down that road. E whawhitaya o le atua because o le atua e tali mana onga. E le tu la whai fo ia te ia oe e wala awa tu fo ia te ia malo whaatua tua. E tali mai. And that's exactly what happened here. What hurt her, she started seeking God. And what did God do? She made a vow to God that way. If God were to bless her with a son, e toi fo ai mai lana tali e
ngalue mo ia. And that's exactly what happened, you know. Wa matua nei la ia Samuel, wa ave Samuel i le malumalu o le ala na whaalongo ai e Samuel i le wala awa le atua. O le taua la le al tatou mai le whali a le atua because if you read in chapter 3, it talks about that God called him 3 times. But yet he thought it was Eli or Eli that was calling him. But after 3 times, Ellie realized that, you know, hey, I didn't call him, and God is calling. So, Natalia la Eli, atovala awa to God, so you have to say, le famai le fai upule se fulu. All right, let me read. Verse 9, it says, so he said to Samuel, go and lie down again. And if someone call again, say, speak, Lord, your servant is listening. So Samuel went back to bed, and the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. Samuel replied, speak, your servant is listening. Le mana yala le ole toi ole faalongo So, you know, o tātou o le whatu sa fo ile o tātou, le tātou mai ile ali I le ngaluenga le atua. You know, when we first come, we are new to church. We don't know what to do, but don't give up. Continue to come. You know, slowly, whatever God any gift so se ta leni lava wa watu le tua yeti oi whaanga vi ia I le tua so ole tato tau langa nga I le tua e whaftai fo I le tua wa via fo ia le vala awino ma ua whaimati a kono ai le ngata I le whaimata ma tai e ta lai le suafo Yesu Keriso ua whaamalosia le ma ua ola whaaleanganga. So te whaamalosia te oe la uso ma la utohane ta mama tina ma futa mai le ni tula fiafi o tātou umalawa e le imasisi o tātou righteous. You know, we all fall short of his glory, but thank God for sending Jesus that redeemed us. Whawhitai fo ia oi le tua e tutu o vanoa. O tātou uma fo e le imasisi o tātou e righteous I te mi uma Lefa mai le Salamo, I'm sorry, Proverbs e lua falo na fai upe suluono for my, for though the righteous fall 7 times, they will rise again. So meaning, even us righteous, we will fall short every day. But you don't want to fall and just stay there. You want to fall, get up, and start running again. You know, because the life that we live here on earth, you know, ole fafsanga yata so mali ole ne lalolangi. The word of God talks about that we're not fighting against flesh and blood, but against principality. O I'm awful forward to our ole luwinga lang our principality. O ling pa umay langi liver. They're old. So, you know, ilang tangata le tato fight against. Le fight kako ilali o le nila langi. So te wha losi e te o le ne tu la fiafi. Ai sau e avila wola mo le ali. Awane ingata ina. So e su e upo le atua. Fai taulo na upu. O le upu fo ile ale atua. Fai ale ma weapon. This is our sword we use toward our daily lives me uma tato te whafsanga e le tato savalinga o lo te tonu uma o le upule le atua le ngata fo ia tato whaatua e sui e le atua lo wolanga o le a fo le whawhita uli na te whafsanga ima oe e le ima sisi o tato e le I whafsanga in whawhita uli we all go through it. But, you know, the difference is you have to make a choice. You have to make that decision. You got to choose life, you know. Life and death is set before all of us. Choose the life. Only through Jesus you will find life. There's nothing this world can offer you that it's eternal. The only thing that's eternal is Jesus Christ. So, you know, that's what I want to add on. Did you want to? Amen. Ama ngai le kala le ia Samuel wa. Mm-hmm. Ole mea la lo ki kala ngo. E wo kuinga ele nganga ole koe. Ole mele o lo wiloa ole leo ole tua.
Yeah, E leo le knowing nganga the pa ia. voice. Yeah. Ka kou kanga ka kewisiano. Ia tele na malama i tātou. Mm-hmm. Le taimi o leo langa, alua leo langa. Ki nganga musu mai le nganga o le kua ia ke oi. Awa ke alu whaidi mere. Mm-hmm. Ke alu ai whai. Le kama i leo ngai, ai ke whaalongo a kupo inga. Si kama i leo. Yeah. Ai ke lor kama i leo nga. Ke i loa le leo le nganga pa ia. Ma le leo o lai mai le nganga o le tu. O le leo fo inga le ke whaalongo a. Lai musu a. E sau le fe au le ka umai a oi po se mea lai warning mai oi. E sau pe se mea le lei, pe o se fe au le lei. Mm-hmm. Pe o se mea lai, pe o se mea le lei lai, tau mawhai le nganga o le tu e ta umai a te oi. E te iloa le lei a le leo o le ti apolo. O le mea e te iloa le leo o ti apolo. O le leo hoi ngā le lai sau e kamu whai i wha o so oi. E kam fai wenga le ksa we fa so e fai se mea ngai ke lo le leia. E fa le tonu oi. Le leo le ngā ti apolo. Ai ke fa longo fo le leo ti apolo. Ke fa longo ko pe e malo si le sau. Kangu le ave. Kangu e koso. Ave ku pe nga e lo mai. Le leo nga le fa o le leo nga ki apolo. Malo si le sau. Alo ka. Alo kui. Awa ke ave se loko moi pe oi. Yeah. Leo nga ki apolo. Ai se kaimi ai ka ke whaalongo ku ka mai leo. Ke loa le leo le nganga pa i sin ka mai leo. Sin ka mai leo a ngai sa whea ku ia oi. Awa ke alu. Ngofo le whali. Ngofo le lei whali. Se mea e le a kui e sau loko. Mano mawhau whau. A o se mele lei. O le leo le ngā o le akua, le nganga pa i o le akua ngai kara ngō kia oi. A o se leo hoi ngale ke wa koe maa ngai e le sau. Ma koe maa losi a le sau o le leo ngai a ke oi. Ngā wei loa le. Ai ke loa e wha le kongo e le se mea sau. Ai whaia. Le leo ngai ki a polo. O le maa ngai e i o le mea leo le. O lo wha alongo longo i le leo le nganga pa i. Yeah. Kero. Kango whakaika. E isi kaimi e. Ai ngofo nge mawhau. E isi kaimi whaapera e ke alu fo ngale mesia me yo. Pe ke alu se pasi, pe ke alu se whaalele, pe ke alu pe ke alu ki enga mo friend. E le kaimi nga e pe e ke ika. Whaapera e ke ua e laku e stuck le traffic ka. Ea. Anga e ika la ia. Aere I umianga umaku le traffic ai ke vai aku loa. Ai kupulo male skengi numa ku ia probably like 6 cars in front of you. Ai kupo e male skengi nga. Alela nga e laku le nga e traffic ka kui. Awangi ngalo ia. O nga use fe me o e le li. Yeah. E isi ke me kaku le a kui e I ngale me kupo kako ranga. E isi ke mi kako ke le a kui e isi ke mi kako ke le fifi ai. E onge ngano ia kako. O le lofanga o le akua ngai kau fiofi mei kako I mianga. E lo le leia e kofu al kanga malonga mea lofanga ko umai e le akua. Amen. Amen. E loa fo I la mamala malama le akua I le plan o lo wolanga. Nobody else. Only God, even you. E o fo I akia. O kere I loa. I don't know anything about my future. O nga o le akua. Yeah, trust God. Nga o le akua ngā ke malama I lo wolanga I molu ngai.
Ela kai minga pe ke alu pe ke le fifia I lo orang pe ke le fifia. La ke fa ape manisi mea. Awange e kamu fai ku ulo kanga kai lalo. Ah, Yeah, that's the enemy. awange e kamu fai ku ulo kanga kai lalo, vai ngale fa pe. O fiu e ngale ngalue. Ale ai ke makiwa. Ah, Mhm. Ola me mau mai e la uso me ia e mau e le mau e la ko fingi me le ai le mau e la ko ruor me le ai le mau e ai mai aua e ku fea ngai me e le ko me te tau mo o e ma le aso ah le manga e pela o Samuel ah Yeah. ku solo nga ngas kale ro por me nga ngase le mo e Samuel ah nga ngase le mo e Samuel nga fa alongo Samuel le leo le ali Kuro I runga ka maru alu fai ya it. Aku luanga lu aku ka maru a fa kwa ai loi it. But Yeah. wale Tuala. le wale saule Saule anga nga ole aku ya nga ye malang fa nga u eru sa o ya Samuel. Yeah. Ah, Mhm. le mela nga le nga fai lo ka ma so ia Elia Samuel. Ko sulu sunga kian ko. Aku vala au me lo le tu nga e fai le. Ah, eri ie. Oro fa longo au. Ya. Au marora ia foi le conversation ale li imo Samuel nga kae por ngapo. O le au er ko malo Samuel su o ia ru ia eri su Samuel. Au ngale a. Ngo fo yo longa fa ngau. Ah, Yeah. o longa fa ngau o le usika. Ah, o le usita. Le au inga tama. Ah, Mm. ki nga ba ko ma le me fa ngau le foi. Ai ku Wow. fu Yeah. ah. Say something. Ku Yeah. fua Mhm. mela ngai mo e mela ngai mo sa wale ali I mo le sau lo ia ngai o le sau I lau fang Mhm. ai alu lis kanga o le ngai nga le ali e le onge kanga le ali Yeah. ah Ele fa no ie avançado. ai fa pe ke That sau e fai nga le ali I mo le me ngai lo ma ho fa nga o oia yeah. a wangi nga lo ia ke e le kai me va ese le ko le kofi ngai ke mga fa mawalunga ai ave lis kanga Yeah. kanga kai mawala lo Yes. Marka ngaka e maka ui le kua ma whaile mi o kong. Ah, Yeah. o le wha uka uka langa o e lia e a wa o long wha ngā uma. Ah, ma whaile me kaunga whai. Yeah. Ngā langa sau wai lo ma. Maneri, sau ia sa muet. Ma o whai nge ngalo ia oko. Kako. O pokarama umai o le li wa umanga whai. Yeah. Ah, ngā kakaro ako. Kangi. Ah, ana I le li. Yeah. It's beautiful. Ngā Beautiful umara story. ia wa whaamanguia le li I hana. Hana. Ngā whakaungu lo le o hana ronga promisi I le atua o le au mai Samuel. Yeah. Ah, e au ngā Elan fale. I le longa parkapua. Yeah. Ah, ngā umara o la ia. Ewe inga luanga le atua. Au mai ia Samuel. Puse ere I sau Samuel. Wa umanga whai e le kuopo kalamango le uranga o Samuel. Mhm. Au mai. Ia, ngā lua I laro eli. Wai mai le atua ia eli. O le usita I lon whanau. O le whai e eli mea te tau ona whai. O le ku I longa kofi whaakama. O le a oa I whangau. E kufua. Yeah. Sau role le li. Whakaungu ulo marang pokalama o umang whai asa mwit. Yeah. O sa mweru fo inga kofi e le li. E alu su e mele. Mhm. Le kupu mo mua I sala e. Kamo Second. saulo. Oh yeah. Kamo saulo. Yeah. A lenga whau o e kamaro sa mwit. O e langa so. O inga so e ingo wale uskai fo kamaro saulo. Solo. Kavika. Kavika. Mhm. Wewa ai le whaamanguyang, whaamangui e lea kuasa, ia. I sa mwelu. Samuel.
Mea ranga ia kako. Awangi o kako mangaku whakauwaa i o kako kangaka. Yeah. O le ale ngā luenga o ku umei lea kua i ake oe. Be O le faithful. ale wha ngā inga oe i lea kua. E kakau o ngā e wha maongi ei. Yeah. Awangi i ake oe, le wha mawalunga i le kofi ma wha mangianga lea kua o ku umei ake oe. Yeah. Wa e le kai mea wa ese mai e lea kua. A e Give ui it to lisi somebody kangaka. else. Awangi i o kako ngaro le mea ngā. Yeah. Po le ale poko ngā ua i ake oe. Yeah. Po le alo waka mai. Awangi e mga wha mawalunga ai. Awa fo i nge e whaarango rango i lau poko moro waka mai le ngā. E whai e le ngā luenga le ari. O le ngā luenga le ani i aia. E ese me mga luenga o le tino. O le ngā luenga le tino. E ke whaanga i ngā i lau poto moro i loa. Yeah. O le ngā luenga la le atua. E le whaanga i. Yes, e whaanga lau poto. Pa i a aua nge i o tātou whaarango rango i lau poto moro i loa moro o tamai. O le anganga pa ia o le atua e whai e ngā luenga le atua. Amen. The Holy Spirit of God e whaalango e ka ngaka whaola inga ma ka ngaka au na i le atua. E whai le anganga pa ia, le whai ngā o le ngā luenga le atua. Ngā o le mea monia, a e sau e whao ngāro poto moro wanta mai e whai le ngā luenga le atua. E au noa masou le whaalango i le anganga pa ia o le atua. Ma le whina ngalo o le atua. E ke roa. E anu uma. Yeah. Uma. Mai se mea e ke whaia i lau poto, marau i loa, marau atamai. E ke whiu ai whai. E ke vai aku aere o ieile nganga o le aku. Po le a whai la lau whai mai o lau poto i le kuspa ia. Kau loko mai ake ne se kau le whaaring. Yeah. Kau loko uma mau o le kuspa ia. Ma ua avea e oe makangaka o e poko o le kuspa ia. E saulo i runga i ka ta barara. Ai au ngō marau whaalango lang o lisi mea. Awange e o kako mai ke songa au mai le upu. O ngā raua e poko wa e mau i loa le mau. Ngai saulo la e isong ka whai aku e au ngō marau whaalango lango mai whangolongo le anganga o le akua. Amen. Ke lora lea. E ke sau e whai aku mai o kingi aku ka ngaka mama. E le kai loro ngonga i ka ngaka. Pawan mea la ua la ngonga o le ka ngaka. Ma mea o le ki ngā o le loko. Lau kala sa o. See, this is the spirit is talking to me right now. Speak. E le mea ngā, lau kala sa o. E keimi la you know, le lau whai atu le teimi. O mea i alo ke kala ngō koi. O mea ngā ua ai mai le keimi ngā uola i le larulangi ma whainga. Ma uku mai whafo le rionga. Ma ua ai mai ko kongo le whaorakanga. E kei loa. Le lau ke whai sa o ngā le muri maule ngā pa ia. E ere ka malo. O kei loa. Ke loa le. O sia ka malo. A ho ngā kauroko mai le mau. A o ke mialu i whai le moli mau. O i kiki uma mau o kuspa ia ngā o mau o kuspa ia le sau ai. Le sau ai longa moli mau. A o hau la le hola le laulangi le alu kama whenga le ngā le alu loko just to go to church. E kei loa. O wange ngalo ia i kako. La e ke whaapea. So se mea ke whaia mai le anganga o le atua. So se mea ke whaia mai le anganga pa ia o le akua. Po le a le lako o ka ngaka le lako whainga le. E le o yeise loko e fia mafuka i le akua. E lako le loko ngā le just to come. E kei loa oi. E lo ngonga ka ngaka ngai le o lako se. Ngai lako le loko. Ngai le lako a le loko. E le o yeise anganga o le akua. E la ngonga ka ngaka ngā le pa ia kule nganga pa ia le akua. I lau moli mau, ma lau launga. Lau kala mani moi. E kei lo. E whai mai le mau, whai mai le mau, whai. A le whika ko ka ngaka le wako makwa i le fia. Mako o wika. Aksot. Uma, wa whai ponga ka maro. Ai sea. O ngā whai
kusa o ka ika ai ne ele o kusa le mafo fa o ka la langi me le nga ka ungo o ke mi ngoi o le me efisi o ka malo pe a Mhm. ai ke lo la o ka ko ngu me nga e fa ngale ele leilo fa alango lango i le nganga o le aku o le ale kele o mau e ke lo o kuspa ia po le Mhm. alo poko i kuspa ia ai a u laku a u le ka ngaka i le fa o inga mar ka ngaka o le ka i le langi nga lo laku le loku ai ke la unga mai pe ke fai mai mau o kuspa ia ai o ke le fa longo o ke le fa longo inga ele Mhm. o ia le nganga o le aku ele o ia le nganga pa ia ai se kasi a o ngai sau lo lo ngai ke Mhm. fa o ngalo poko mo lo waka mai ngo le upo le aku o le upo le aku ele foi fu le upo le aku Yeah. ele foi fu le upo le aku ai se o nga foi o le ile manga o le nganga pa ia Mhm. le ile manga o le nganga pa ia keilo e keilo al ka ngaka foi ngale se fai fi au po se si o la unga mai pe fai me se moli mau ala sau le mau e fai mai e ki fa alongo inga le ki fa alongo inga le pa i me le nganga o le ku ia ki oi Mhm. kusa lenga e laku makwa i empty aro wo langa kusa le ke alu fa sa makwa e empty ya wa empty aro wo la fa le nganga Mhm. pa wa me le kongu ia ke o nga o la pisi ma mea uma o le o langa le ko kongu o lo ai e uru fale o le ku ai la unga mai le upo le ku ai ki fa alongo inga le pa i me o le ku le nganga pa i o le ku kilo o le kangaka nga o ngai o la le nganga o le ku Mm. le fa alango lango le nganga o le ku i le upu not from the knowledge and wisdom. Yeah. Ele o le poko ma le aka mai molo i lo o le kuspa ia mai di kenese, kau le wha alinga. Ma mau ma le kuspa ia. E wha o lainga i kangaka. Yeah. No. Po le a lo i lo ma lo poko le kuspa ia. A le ai ale manga o le nganga pa ia e le kai langonga i kangaka. Mhm. Me le wha tau e o wha ia tia. O la ma ua le te talo. Le li ie. Before we make o mai runga ka ko por kalam. Poroka ma me e ke ilo. It's not from you. Yeah. Ya awange I fa o ngale ma poko. Awange I fa o ngale ma ilo. Ai make fa lango lango ku le nganga o lau. Le nganga pa I o lau fiu. Mhm. O ma ua ma se o tolua. Tala ma mo yo ma ua le stanga. Ele ungi tangata e ata mai le fionga pa I o le tua. Ai telo. O le ma fa lango le nganga pa I o le tua le au mai le poto. Male mala malama. E mate wha asoa tua I le upo le tua. Mhm. Yeah. Le mele, tatou au soe, le nea fiafi. Awane o tatou wha alango lango I le poto, maro wa tamai. Wha alango lango I le anganga pa ia o le akua. E ke iloa le la o ke whaia le makainga. Every Thursday le o ke sauai. Ke le o kai mila au sauai maka le kako porkalama. E sui e le akua le upo. Yeah. E sui e kai minga eri ia maka. O le winga lo kala. Ole urukala ole sermon le askofi ma le askofi. E ese mea ngau kango I whai. Ngau whanango rango I le ko. Mhm. Ese mea e ri a makarpo kala mara o le saki mea. E koe sui e ngā e ri. Yeah. O le mahangai e ia se mea e ke masangi le leo le tua. Wha masangi le leo le. Wha masangi le leo leo. Ke lo e ke masangi lo le leo leo le nganga pa I o le kua. Ke le I o me whaanga e le kua oe. Mhm. Nau kala male mongi ni ngā. Ke le I o mea o le whaakanga koe le kua oe ke ale whai. Pea e masangi le leo leo le kua. Awange I o kakou whaalango lango ai sisi mea. Whakai kai o ngā e whaalango lango I le nganga pa I o le tua. Lau tala male moni. A o fo ilanga e whai se mea o no mea o le mea ngā mai le nganga o le tua.
e whai aku ai, ke wai aku ai le kupu ma le ola ola. Mm. Ke whai aku ai e sau, e whaali mai o ruma e manguia. Ala u whaanongonongo lea i lea nganga pa ia. Lea nganga o lea kua. Lea ua maua e hau malo a inga le manguia o le ave. Ke lo oe o lau sau e ave lo ola i lea kua. Ma avea oe makangaka wa e wha maungi lea kua ma e makau i lea kua. O manguia ngā. O le manguia ngā lea kua ia ke au. Maro ko rua maro whanga. O le manguia o ngā ua masala mō i luma o lea kua ma ave le ola i lea kua. Yeah. Ale u wha manguia i lea kua ia ma ua ma. We have salvation in our life. Yeah. A o mea i ori tino. Mo koe le koe alwa ia se ngau pe o le mea ngai ei mua. Pau le mere iai. O le ngau ia o lou o le ma kufa le nganga. I ola pea. Yeah. I ola pea. I whaka mawa inga i ma ua i le ola wha le nganga. Amen. Instead of the things of this world. Yeah. Pewa ai mai ale ngaka o langi e makiwa. O ke popole. Ngai ke oa i le nganga o le kua. Ngai ke oa i le nganga o le kua e kero. Kero o ele oa le ke oa i le nganga o le kua ma whairiwhinga ngalo o le kua. E whako singa mai ka ngaka o langi i ake oe. Aisia, o ngā o lefi wa ai mo fia ngau mai ia maua le mangu i ngai ake oe. So the only way for them to get a blessing, i mea le nganga. O rau sau ai ave lo wola i le kua. Ma e sala mo. Ma e whaalongolongo i le leo lea li i le nganga pa i o le kua ma e on sai, ma e wha maongi. O le ngai ke mau ai le manguia o le nganga wha o la kanga o la kangaka. Amen. 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 Go ahead, I just want to add on to what he was saying earlier about people that quote a lot of scriptures from Genesis to Revelation. When he was talking, I was thinking about how I was brought up, growing up in church, and you were taught a certain way. My mom, we used to have prayer in the morning, I would say 5 o'clock or 6 o'clock in the morning. And then at 6 o'clock in the evening, too, we would pray. And my mom, when she got saved, my mom used to have all of us like memorize a scripture. And every day we have to come up with a new scripture. So throughout my lifetime, I start memorizing scriptures. But not fully understanding the what I'm memorizing. Ole sa nole tama wala ia. It's not a bad thing too that you Yeah. learn a scripture, because some of us, like myself, we grew up in church all our lives, but we didn't know that there are certain steps we had to take to be able to have salvation. We were just taught a certain way, and we just listened to what our mom said. Okay, get up in the morning, go to church, say your memory verse, pray, ask God to forgive us, all that. So we practiced that. It wasn't like sincere. We were just doing it just because our parents told us to do that. But as I got older and understand and fully understand God, and then develop a relationship with Jesus, I thank God because for the word, because and then I start to understand the meaning o upuya te talai. O te le iloa ila o tutupuai. Le mana le upo le atua. Because nga tatou ia to tele o tatou ia Samoa whapena le ola na ola mai ai because o tatou i Samoa tatou tangata lo lotu. But like I said, o le alwa le lotu ona o lena famale te mamale sina, I'm just doing it because I'm obeying them. Listening to what they're saying. Ai ale mo foi so mau e fasi
So we did a lot of that out of fear, but not because we wanted a relationship, with God. We didn't know there's more to God than just memorizing the scriptures and also, having daily prayer. We had no idea. We weren't taught. And I don't blame my mom, but I thank God for ole mea nai loa ia, lena awa o i uma ia mato matatua ia, whakataia ele atua ele i te ese ale upule ale atua. E saʻo ele I fully understand my loa I le mawhauwhau. Ai I le o langa, whawhitai le atua, e whatoi sa wale nganga pa ia toi whaamalama lama uma ia te o mea uma. And I can honestly say I'm so grateful for the Word of God. The Word of God is my sword. E whaongalia. Ai o tō te leo tātua, pe ia o tangata I o le taua e le mawhaina e tū e toa e alu le kaua, malau whanga, eke le loa how to operate a gun. So it's the same thing, with the Word of God. That's al mena na moa ia I le ola ola I te tono o le lotu o le alu male pelu ai wale I lo kau le pelu pale anganga I didn't know. But I thank God for, his saving grace, because now I understand at this age, e sa'o wa matua leo langa lo ftoailua. But it's okay. Sa wale tua luna ia taimi. E whawhitai a o ile atua, ilona alofa malona anga lea, ia vea fo ila ia. Ia mea ia whaamalosi ia I tātou e sa o le upo le atua o le tātou pelu le na e saswani e tātou e te te e toi mai lei ma fili mana mai lei le li o nei la lang. So o lau add ngai lo I le mea ngā about e huli winga le mera ko hea koe. I reise a whainga. E reise a whainga o lo tau loto le mau. No, o mele lei uma mea ngā. An mele tom whai whapapula atu. Wai ili tangata. Ua pe ua... they make it a practice, abuse the word. Yeah. What I'm trying to say, o kangaka, elis kangaka ua pe ua whaanga mau o tuspa ia. E attack es kangaka. That's what I'm trying to explain. Ua kele o isi kangaka ua whainga le whaanga le poto mara tamai le upo le atua. Mai loa uma meo le tuspa ia, ma mau, ma tala o tuspa ia. E whainga le attack is kangaka. O le winga o le mela na o le tong whai e tau whai loa atu. Pa matala atu. Kasi e whainga le, that's not from God. E awange I o kako ave se inga le finga ngalo le kua. O le mea na e tā uai. Lau whaalongo I le anganga pa ia. Ma lau whaalongo I le anganga pa ia. O le poto ma le ata mai ele o se mele anga. O le mele lei. Anga tu ina mai ele atua le poto ia te mawhau le lei. Ma whai ele me te tauna whai. Ma e whaalongo I le anganga o le tua. Wa isi mea le wai koe. O le isi mea le o lau kalaman mo ia. E peongo wai atu. O ma ua ma se o mato a inga e ma te le loa. A le ma ua whaalango I le anganga pa ia o le atua. Si le ma whaalango I le anganga pa ia o le atua. Na te whaasino mai a te ma ua. Ma pi pe ma ua I lona upu. E ma te le I o mai lunga le tatu po kalama. Kasi le mawhai e ma uanga le o mai a ma mawhai aku le poka lama e ngoa ma se le ma le ilo le upo le tua. Pe ono whai atu o tatu poka lama I le poka lama nga ma ua whai. E le o se mea fo inga oso mai lunga o se maunge po se manaonga o le ma ua inga po se mea nga ma nga o e maki o mai whai. Far from it. Makwa I mamao ama ua mangi pokalama mangi mea o mai whai. Ai kero, o peonga o whai akua. Wa e ko kele o kako I ka ke friend kwa fau mai lunga kako pokalama. Ia. Kai kongo ia e vengi kai me e whenga le whai akua I le moli mau le anga le lei me o le anga le lei ma le alofa o le akua.
ia ke oi. Pe a e honor inga ma e usita i le tua. Ile keimi whikalai mai rea kua ia ke oi le me whai. Yeah. O wangi o plan ngai ke iloa ngai kamu whai whai. Ai whaalongo ai le nganga pa i o le kua marka ma i leo ngai that's not for you. Don't do it. Mea ngai maa ngai e lo whaalongo longo i le nganga o le kua. O mea umai ke whaia. Whaalongo longo i le nganga o le kua o le nganga o pa i o le tua. Nga ke ko inga sa o mai a ke o ele mea moni ma le mea e te tau ona whai. Ma le mea ele te tau ona e whaia. Amen. Amen. O le poto rana, le poto whaale nganga o tangata e poto. A le kaka ia pera o nganga le mele o le maua. Because e iska ngaka ua poko le upo le tua ua. A whai e lo ngonga e au. A whai e lo longa e au le whainga le whainga le ti ngā po le nati ngā pe la ngonga ka ika ele o se me mai le o se me mai le tua. O ki kari kongu fo i e lo longa isi ka ngaka. O wa ele nga o wa sau ele nganga o le tua. E sau fo ele nganga o le tua isi tangata. Ma o tangata fo i wa ola i le tua ma ola i le nganga ma pipi e whai me wha le nganga. Nga ke iloa le leia me o le sau le nganga. Le nganga o le tua. Ma le mea o le sau lunga o le mea. Ma natu wha le tino. Ma le nganga wha le tino. He maa lama lama le leia i a tangata wha le nganga. O le mea le tātou tangata keusiana. I e tātou whai tete. Awangi i ngalo i a te oe. O lo malama lama lisi tangata o le ola i le anganga i a te oe le tangata wha ora inga ma tangata o le ola i le anganga. Pau arka ngaka e le o malama lama i a te oe i lautala inga mo i lungo te penga whailang. Nga o ka ngaka le ola i meo le tino. E le o i eise malama lama i meo le anganga. Pau arka ngaka. A o ka kongi o ka o ka ngaka wha ora inga o le ka ko ke ora i le anganga o le tua. A wane i ngalo i a te oe. E ma te malama lama i a te oe. E te malama lama fo i a te a. A whai fo e tangata o le li. Ngai fo i te malama lama i mea wha le anganga le ma te tala noa tuai. E o fo i la i a i maua. Pe ona o whai atu. Wa i tangata fo i nale pe ua. A vea le poto ma le ata mai. Wa vele poto ma le ata mai le upo le atua. Ma mea pe ua sauai. Ma whaaunga. Tili e ka ngaka. O ki ngia i ai ka ngaka. Bi ia le atua pa a whai o le fina ngalo nganga mai le nganga pa ia o le atua. Bi ia le atua. Ai e ave se sea lo i te sau e te o ti ngia tangata. Ma ua e manatu wā o oe au tangata ua e poto le upo le atua. Awangi i ngalo ia te oe. O mātou fo i o tangata o le atua. Ma te malama lama i mea o le anganga. E ma te malama lama fo i le o maingolo. Le whi au ngai te sau e tā lai mai. I lau whaingo le whi au. O upo e te whao ngā inga. O upo le atua. O mātou malama lama ai. Ma te malama lama fo i le winga. Le upo le atua na e te sau e te tā lai mai. Pau a tangata e le malama lama ai. O tangata o lalulangi. A e ika la i se tangata o lalulangi e te sau. Wha o ngā le upo le atua ma wha o ngā mau o le tuspa ia. E au ngoa ma lau wha lango lango i le nganga pa ia o le atua i le mau. Ma le upo e wha o ngā ma e te tau o na wha o ngā i le taimi lama lea. I tangata o lalulangi. E te lo. O ngā eke whaia ma lau le maka. Ngai ke whaia le upo le atua matala i atu le upo le atua. Wa e whaia marau le matau i le atua. Nga e sau lola ia kongi mai. Whai mai le upo. Uso. Tama tina. To fine. We need to be careful.
E le nga o oe, e le nga o hau, o le ola i le nganga. O le ka ngaka o le ola i le, ka ngaka e fia i mea o le nganga. Le mata atu ia te oe, o te tau tonu fo i nai, o te tau tonu fo, e tau te akui le mea le o te tala noa tuai. E le o fai atu fo i la sa utala e fata tau sta ngata to tasi. No, this is for everyone, even us, even me and my wife. Ma le sunga ia tala le lei. E mate le o mai e kama fai, pe o no fai atu, to o tele o e na feitai ia te au lungo o tātou po kalama. Ina ua o whaonga inga le sunga o la uli fai ma example. Po kele o e, ngā mai, fai mai upu le anga ma. O kere i alu la o kau masui e ka ngaka i upu le ri, no? O kere i sau aise ngai fo i ere o se mea nga mai le nganga o le akua. I didn't hear anything from the Spirit of God. Ki sau. E wha ngare upu lea. E kiri e ka ngaka i palau wale mai a. O e mwhai mai kala lea. Nope. It's okay. The very next day, when that clip was on air, the very next day, I came and preached the word of God. Au ngoa. Masau kango e kili ka ngaka i ngawhai mai, maka oi. O kere i alu su e se mau o kuspa ia. E o kere i alu su e se mau se kuspa ia au mai e kili e ka ngaka ngi. No. I say, because I didn't hear the Spirit of God tell me to do that. No. Pau wale mea ngawhai mai lea nganga pa ia o lea tua ia tia. O te sau o te wha malama. Ma wha lalo i tangata. O le tangata ngā e le wha angolongo i lea nganga pa ia o lea tua. Awange i wha mua inga o wha rongonga. Awange i wha mua inga o ki ngā. Wha mua le mea le musu mai lea nganga o lea kua ia ke. O lea, pe fai mea ka ngaka o lau langi ia ke oe. Makalafo mai upo le lau langi ia ke oe. Arofa pe iai. Wha marosi iai. Wha marosi iai le upo lea tua. Wha marosi le upo lea tua. O le tangata na o lai loa o lai. Wha longo i lea nganga o lea tua. Le upo lea tua. Al mea la le kui mai lo ka ngaka o lau langi. Kui ro mai lo ka ngaka i lau langi upu makala. Alu roa su ele upu. E au ngoa mal wha lango i lea nganga pa ia o lea tua. Au ngoa mal kakalo i lea tua au mai se upu. Au wasaua o ngo le poko ma le aka mai. Ma le kele o le mau o ilunga le mafau o iloa o ma mau o kuspa ia. Sauloa, pingi e ka ngaka o lau langi. Malaule iloa. O le ko kele ele nga o esa kali i ma sa fingi o le ali. Ko kele o ka koule o la ile nganga e malama i o mea ngai fai. E malama le sia nganga. I mea fa le nganga. Pe ngo wai. Pa wa ka ngaka ele o malama i mea i ka ke fai. Nga o ka ngaka me o tino. Nga o ka ngaka o le o la le tino. Pa wa nga. Kako pe o Samuel. Kako pe o Samuel. Nga whekalai mai ale a kua oe lo markamano. Ku runga alu pisit. Ku runga alu pisit. Ku runga alu pisit. Al mere e. Ki nganga le wala au mai le kua au ku runga alu fai au ngoa ma le pa alongo longo le upu ma le nganga mai o le nganga pa i o le kua ia ke oe le me ke alu fai. Mena, tātou tangata o le atua. Tātou tangata lai ola i le nganga. I kako fai keke. I kako fai keke wai fai oe. Ai a whainga umai le tino o le atua. Le tino o Yesu. A whai la e ke makamaka me ngea fiafi. E kere o fia mai. Whamalia. Awe complain i le atua. Au ke complain mai a tia. Au ke ika mai a. Alu e te talo i le atua. Talo i le atua e wha malam. A whai e ti ngalo loto i. Pe Johanna. Ioi. Ia hana. Makore ia penina le ngaula ia hana. O ia. Aluloha. Aloha. Kalo Kangaka complain i poko le na. tua. Kangaka poko. Alu i le kua. God to God.
O le mea na. Tātou tangata lo tala i le fina ngalo le atua. Please, whaalangolango i le anganga pa i o le atua. O lau whaalangolango ngai le anganga pa i o le atua i teimi uma e te sau e folofolo lona upu. Po le ar fai me o tala langi ia te oe. E te alu ai mo li mausa o le upu na mai e le anganga o le atua ia te oe. Ma e tā lai le upu na mai le anganga. E au noa ma lo tau masui atu i tangata i le upu. Yeah. A whaila e te mata mai o le tangata kewisiano. Tangata o le ola i le anganga. Wa e ti ngalo fina ngalo lo loto i lau whamatalang. Whamole mole. Alu te talo i le atua. A e ika ma e le fifia. Longo wingo. O oe le fai mai le anganga. O oe le fai mai le anganga. A whai fo i se fai mai se. Tangata o le atua o le. E apapoa i mai a tia upo la apapoa e atu le i upo le atua mai le anganga o le atua. I will accept it. I will accept it. Amen. O whanau le atua ngā lulu e whaatasi. A vai atu le atali o le atua le ola i le anganga mwhifia i le atua. O ngasi se fo i mena i te whaia. O te alu atu o te whaamalosi i a te oe. Yeah, say something. E te tau ia i tātou na tātou ngā lulu e whaatasi. Wao le tātou ngā lulu e whaatasi le nā. E tātou te mawhai ai o na tātou au mai o tātou ahinga. O loo fia i pe i mea lalangi o loo whaapongi sa inga le ti apolo o lātou pupula mo lo lātou whaalongo mo lātou wala whaaleanganga. E whaatou sina mai e au mai e te lia Yesu. Ma au na ma wha maoni i le atua mawhai le ami o tonu. E le mawhai o na sui mai tangata o le, o tangata o le ilolo i le lalangi mawhai ngatu ina nau. I sau mori mau. Pe a whai a whai kai me le lalangi a oenga e lakula ia o kingi a kun mau al kuspa ia. Le mawhai. Kere ro prai mo o ai, o lau ki whaalongo i le anganga pa ia o le kua. Pe o ngau whai aku, I don't have no experience in mengi o kala ingo le maki whaalango lango i le anganga pa ia o le tua. A whai lau o statou tala ngoa ngā nei a whiawhi. Rongo winga e le mele tom whai le anganga o le tua e whai loa tu ia te oe le te matama. Le uso le le tatou a inga ke usiano. O lo tatou tala ina le upo le tua. Ma tatou wheso soani e whai loa le upo le tua. Ma o lisi mle me o whawhainga tai. O no mai o tatou a inga. Ma o tatou ngō i te tono o whaurutanga. O no tatou. O no tatou. O le mea le nae au ngā ina tatou whaalango i le anganga pa ia o le atua. Wa o le anganga pa ia o le atua le enga lue i loto o tangata. E le o kākou. Po le ala kako mai e ka la ilfina ngalo o le atua. If it's not from the Spirit of God and it's not from God, e ka ke fiu e whai e le isi anganga e sau e le isi anganga i li liu mai i le akua. Aisea, ngā le ka ke whai e au ngua mano kako whaalango i le anganga o le atua. Le ua tātou whai i le poto, ma le tātou o tamai, i le upu. Peo no whai atu. Po le ale tātou o tamai, ma le tātou i loa le tuspa ia, ma mea uma o tala o tuspa ia, o mau le tuspa ia. Ai ale anganga o le atua. I le upu le nā e te alu, e te la unga ma e tā lai atu. Tātou te whiu e whai. E pei e mea fua i ka linga o e o tātou tamu whai au mai le li. E le sau ale upu malu i aisea. E le o se meanga mai le anganga o le tua. E te le isu e ma e te talo i le tua. E te le i whaalango i le anganga o le tua, e su e ino le upu. Na e whai a ona o lo poto. Amen. E kero, le lei o le tua. All the time. Le lei o le tua. E whaafai ngō fie fo i la, a ola le taimi e te whaalongo ai ma whao ngā inga le upo le tua. E te le alu e o kingia ka ngaka o le lalulangi. E kere alu e o kingia ka ngaka o le lalulangi la e whai ko inga ngaunga o le lalulangi. Be honest, e ke me o ke whai e o kalau ke loa ngā peo wakakangu o kingia ka ngaka o le lalulangi. Ngō i loa lola ia. E le o se mea ngā mai le kua. Ngō koe hele koe kakalo i le kua on my own time. Bea in my private time. Ke kakalo i le kua wha maangaloa.
kelo. Ele i unga i mai nganga o ka ngaka lai ola i lalangi ile pole ale lei o kako upu makako kalai fai. Ele kai au nga i mai li kalinga o lalangi ka ngaka o lepifi lalangi. I lau kala inga. Pe ale ile nganga pa ia. Pole ale lei o upu, le ale lei o whainga o lau launga. Ai ale ile nganga pa ia o le akua. Ele kai a langonga i ka ngaka o lalangi le upu. Ai a whai ke whaalango ile nganga le akua. Let the Holy Spirit open your mouth and speak the word from the Holy Spirit. E whaalongo inga i ka ngaka o lalangi. Amen. O le taimi nei, ua maa a loto tangata o le lalangi. Ua maa a loto tangata le taimi le lalangi le watatu e nei. Ua tele ua le to iaise mata u le tua. Fearing God is gone. Yeah. O le makau i le akua, wale koe ise makau i le akua i le lalangi. O le mea fwai lalinga, e ka ua i ka kou ka ngaka o le ola i le anganga. Ka kou o ka ngaka o le kake o mai ka lai fina ngalo o le atua. O na tatou whaalango i le anganga pa i o le atua. E hala i lona upu. A wa o le anganga o le atua, ngā le pau le o le anganga e nā te mawhaia o na lili ua le loto tangata. Amen. Not you, not my wife, not me. Yeah. O le tā ua le nā le whaalango i le anganga o le atua. E awangi o kako oe o kingia ka ngaka. Peo ngā whai aku. E le mawhainga malama i mea o le tino, i mea o le anganga. Kusala le kake aku makua i kui aku aka ngaka o lalangi i upu ma mau al kuspa ia ma kui aku launga. E le kai, e le o popole mai ka ngaka le ola le kingo. I lau launga ngai whai mai. Kusala sau alu skalinga le alu skainga. Aisea, e le o ngau e kasala ola le tino. Le mele ngai ke pole alo ke sau ke o kingia mai ka ngaka. Whai mele mau e o kingia ele ka ngaka. Awange ko ingo le fai mai sala mo ya ma. Ai ale ile nganga pa i o le ko. O le nganga pa i o le ko le ngaki fa amala malama i ka ngaka o le o le tin. Makakala ele nganga o le tuo o la tolo. Matalai o la to pupula mo o la to fa longo fa le nganga. O le ngai la ngonga i tangata la langilo lo tara i atu le upo le tu. Ele o lau poto, ele o le o lau fai la unga, ele o le i mea o tuspa ia. No. It's all the Spirit of God. The Holy Spirit of God. Amen. E kake whaalango i le nganga pa ia o le kua. Le mea fo ele nā tele au taimi o te whaasoa tua. I always say the Holy Spirit of God because why? Ngā o lea nganga o lea tua le whetalai. Lea whio i atea. O mea umau te tala noa tuai. E mai lea nganga o lea tua. Not from me. I'm not. E kere u whai akoi la ua kango e attack le tino o Yesu. No. E le o se attacking o le tino o Yesu. O lea nganga pa ia le whetalai mai e te tau o na tātou whai le mea monu. E mawhai ona e te tau ia i tātou tangata whaolaina. Tangata u whaanga inga i le tua. E tā rai lona whinangalo. Ina i e whaalango tātou whaalango le nganga pa i o le tua. E mori mau, ma tā rai lona whinangalo. That's why wakako o fiu, kele o isi tangata o alu whaki. Alu whaki lang kala inga i rungo le pokalama i rungo ka penga whailangi. E seo. E po inga lenga whaile poto ma le atamai. Le au fiu e ka lai, le au whapea o solo le mawhau. Le au ke fiu e ka lai, le angisi o mai e makamaka. Mea ngā uwhea koe kako pokalama. O le pokalama tātou. Tātou pokalama. Pe ko kasi, pe ko o lua. E mata mai lunga o tātou pokalama. Paule a nganga o le pokalama. Ia e talia Yesu. E a vea mo wali i mau whaola. A te o tasi ari tangata ua manu maa loma ua talia le fina ngalo ma le upo le tua i lona loto. O le vi inga mawalunga nai whaafo i le tua.
Amen. Amen. Ua iai se sao le por kalama ia te oe mo lo wolanga. Yeah. Ua iai se sao le nei por kalama. Ua sui na ai lo wolanga ma e sau e ave lo wola ma ua e sala mo moni i le atua ma ave lo wola ia Yesu ke viso ma ua e talia Yesu e avea ma ua li im faola. Ona o le anganga pa i o mga lue atu i lunga o lo i te tonu o lo loto. Ma lo ainga. E ala mai lo tatou por kalama. Amen. Le mea tā ua na o le sili na. O oma ona whai le mātala. O le taimi lau tala i le mātua ai. O le taimi a tate whaoa iwi inga o le atua e ala le tā polka lama. Kipi. Close. Taimi ma te talo i le atua, wha mole mole. Wha mawalalo ma ua loto. Awa ne ia ma ua le loto mimita. Awa ne ia ma ua le loto wa ingale fia manao i loa tangata. A whai o le ngalu e ngal nei na e wha singo mai a tea. E mate o mai e tā lai lo fina ngalo lungo te penga whailangi. Wha mole mole. Wha uia i ma ua, ma wha mawalalo ma ua loto. E whai lo fina ngalo. Mate wha lango atu fo i le anganga pa ia o lau pio. We don't have no experience of preaching the word of God. We don't have no experience to talk on social media, nothing. Yeah. Everything that we did, that we do, we depend on the Holy Spirit of God. Amen. Ta Yesu. O lea, i tātou whaalangolango i lea tuho. Tātou whaalangolango i lea ngangapa i o lea tua te mitati o mai tātou te tā lai lon fina ngaro. Whikai me tangata laulangi, le au soe whanau o lea tua. Awane i o tātou mo le loto ita. Yeah. Love them still. E o ia Yesu ke wiso ngā whaiwhai e le laulangi. Amen. Ngā lungu a Yesu i lunga sa tau e au noa ma se sau alu e su se mau e fu e ka ngaka o laulangi. No. Ngā lungu a kalia e Yesu me uma. Yeah. Thank you. E te tau fo ila ia i tātou. Ona tātou wola wha pēnā. Yeah. Amen. Pe whai mai tangata laulangi, ma whai mai oi. Wha mole mole whanau le tua. Alofa. Ye tātou moa le loto alofa. Aisea, they don't understand. Yeah. The same way what people did to God, for me akala Yesu ilunga sātau. Wha mā ngalo ia te i lātou o na lātou te le Lord mea ua whai. Yes. Amen. Same as us. Tātou wha mā ngalo i o tātou a inga, o tātou wō, ma e o lo whai mai ia te oe, ma e o lo ula mai ia te oe. Wha mā ngalo, alofa, maua le loto alofa. If we are the people of God, we need to love people. Yeah. It doesn't matter what kind of lifestyle they have. We need to show love to these people because they don't understand what about the Spirit of God. Amen. Awange ngalo ia te tātou. O lo whaapongi sa inga. We are, e tau na tātou malamalama. O te malamalama because I was out there. I was out there. I used to get mad when somebody come and tell me about Jesus. Somebody tell me about stop smoking, stop. I used to get mad. Get offended. So if I was out there, a whairango I whafo yo, ngō I lore ti ngā o loto le sau o tangata ke wisi ano whai mai a te au. Kipi le mea lea, kipi le ula ula, kipi le ingu. Awange koe alu e wale pā, awange. E ka kau ho ilanga la ngonga e ka ngaka la langi le kaimingi. O sau e ngalue ngā luenga leku. Okay, Lord, le lei how they know, how they feel, and how they take the word of God. Lau ke malama. O le mea ngā o ki hoi longi. That's the reason why e lofa i lea kua I ka ngaka. Ka ngaka o ka ngaka ang sala. E lofa i lea tua ka se loa Yesu ke wiso. E le o malama. Aisea, ona o le ti a polo mo na mai lei. Ua facing, ua maa losi longa sau. Ua whaaka wasa o mai
mata o tangata ma le whaalongo whaaleanganga o kangaka. Yeah. So in order for us to win people to come give their life to Jesus, we need to humble ourselves. Let the Holy Spirit work their miracle into our people, into our family that's still out there. Yeah. E tuina mai fo ila ele tua ia te oele upu. Ma le mau o le tuspa ia. E te whao ngā ina. E whai mautala inga i tangata. O lo mata mai lunga o lo porkalama. Amen. Awange e whaia mai lunga o lo poto mo lo wata mai. Whaalango lango i le anganga o le tua. Po le awha mai o lo uloa o le mau o le tuspa ia. A e wha ngā e ke kangua ke oko mai se mau tuspa ia o ngai ke loa. E whe kaui ma le mele tau mawhai e tāla i atu. It's not from God. It's not from the Spirit of God. E le au ngā. Amen. E le kalia e kangaka. Amen. Amen. But if you depend on the Holy Spirit, let the Spirit do His work, His miracle to people. Ngai wa ai la i le whamangianga o le tua. Te wa ai atu leo mai o tangata. Te wa ai atu o makanga o mai kangaka e whaalongo i a te oe. Ai sea, o ngā lea lako ke whaalongo inga lea nganga o lea tua e ala i lau whaasoa. Ai sea, o ngā o lea ua e whaakanga inga lea nganga pa ia o lea tua. E sau e ngā lue i a te oe. Ma ua e whaalango lango ua e whaakanga inga lea nganga pa ia o lea tua. E te whaalango lango e ala i lau tala inga i lunga ke penga whailangi. Amen. 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 So lea, ta tau whanau o le tua. O le har whai me o tangata laulang. Alofa, ong sai. Maua le ong sai. Whaalango lango i le tua. Whaalango lango i le tua. Te talo i le tua. Te talo i le tua e wha maangalo e. Melo nan whai. Ino ua wai atu wa te leo tangata ua. Ua iei wha matalanga i a te au i lunga le clip o le peu o ngau tau silafia. Ngau sau wau te talo i le tua. Whaku le tua. Wha maangalo po le a se upu o whaia wa lai o na whai mai tangata i upu malau wa vale mai i a tea. God, please forgive me. Wha maa ngalo i a tea. Ai wha mole. I e wha maa ngalo i a tea i lato. O le tangata na e rofa. Yeah. O le tangata na e rofa moni i le tua ma rofa i tangata. E o no whai o tau uma ia sa o tau whai mai a tea. A mawasa ua wanoa a whai te mata mai o you are one of them. O te alofa i ate oe. Alo e talo i le tua. Alo talo i le tua e wha maangalo oe. Wa uma o na o wha maangalo uma o tau. I don't have anything against you guys. Wa uma o na o wha maangalo e au wa te talo i le tua. Ma o wha to ese i le tua ma wha maangalo. Ma o te talo i le tua e wha maangalo o tau. But you gotta do your part. O te alofa i ate oe. Ngā ae de wha maangalo ina lo. Lo italinga e ita i ate. For whatever reason. Nai e te se lumo le tua. Te talo i le tua wha mangalo e se upu e la poina. E re o te le ita i ate oe. Because it was not from you. O le ita me o tangata o lalangi po o uso i ate oe. Mpalau wa vale mai i ate oe. E re o i la tau. It's the spirit of the devil. A whainga e palau vale mai o nisi tūlanga. A whai fo isa e ita i sisi ti o uso. Alu e whato ese, ma e whato ese i lea tua. O wane ngalo ia i tātou. O seisi ati ngā me se loto i ate oe. For no reason. O lea nganga o ti apolo. Lea nganga o ti apolo. Yeah, that's... Iwi ia le tua. Amen. Amen. You know, just to add on to what he was saying earlier, I mea lea o le tatou mai lunga o te pinga whailangi, tatou tā lai le tala le ma, you know, fau a poa ai ma
ma whaamalosi i so sisia mata mata mai ai lauwa vale mai la nisi. It's okay. You know, you gotta understand, you know, le upo le atua you just do your part. The Holy Spirit will do the remaining. A lau vale mai fo i tangata ia tatou. Alo lofa I pea pena sau no ma. You gotta love them because you know the spirit behind them. It's not, you know, it's not because o lefa mai le upo le atua la I le feso e ono alona fai upo sulua lefa mai for we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against power, against rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. O o ole ngal winga ngale li ole nila langi. It's mo fai divide tato e tau mo fai distract for tato. Wa vea fo e a mea le tutupu I le tato motu ai le ngata I le lalolongi. To me, this is all a distraction. You know, the enemy is just trying to deceive all of us. Ia moa tato le Pinga. feita ngai. Ia awane ia se loto ngatasi. Because the word of God talks about that. You know, the enemy comes to steal, kill, and destroy. So ele ai masemele lei. So when you see people react like that, you have to understand that it's not them, it's the spirit behind them. So us as believer, our duty is to pray. Ya tato tatalo mo tato uso ma tato tuangani tamati na. It doesn't matter what age. Ola o fa malosia si mato ainga ona ua tupu mai nemia. You know what? It's okay. Pray for them, you know, because so the enemy know his time is short. So he's going to try everything in his power to distract us, to make sure that we are not in unity, to make sure that we hate each other, to make sure that we don't forgive one another. You know, omea umaya, maila li ole nela langi, tamo fai le petia ya te tato. Ya le fa ma losi te oe le nea fiafi le nei. Awane a vea mea ia ma mea to I lalo ai oi. Ma mea fo ia te le mana o ai ngalo lo social media. Tala ia le tala lei. You know, you got to understand it comes with being a child of God. Because if the enemy know that we're a threat to his kingdom, he's going to come to us from every direction. And you have to understand that. Awane give up ai aua fo iane discourage ai aua nei whaawaiwai ai oe ia malosi whaalango lango I le nganga pa ia whaafetai le atua whaafetai nganga pa ia le tato whe soasoani sili o loo whaatasi ma tato le teimi nei. You know, no matter where you go, once you accept Jesus as your personal Lord and Savior, you have the Holy Spirit living inside of you. If it's so soani te oe le whainga o decision, Ele ngata e whaupu ia te oe, even if you don't know the word, you know, be te fau mai fo I le whaolatanga. It's okay, you know, study, tatalo, whaitau le upo le atua. Tatalo le atua ia whaale te langa pa ia te oe. How to, the next step, leo langa leo lai tatou, I le mawhai e tatou se mea tasi au noa ma le whaatuatua, ma le whaalango lango I le atua. So, o le whaamaalosina ia te oile nea fiafi a wane e toi lalo a wātala tangata, a wane e toi lalo po e whai mai fo isisi a te oe. You gotta understand, if God is for us, who can be against us? Ia maalosi ia toalo loto. Te talo I le atua ia fisosoani ati te oe lo savalinga. A wale le savalinga le tato savali uma tato uma. We are all going that direction. We were all trying our best to live a life that is holy and acceptable, pleasing to God. So leia masisio tato e righteous uma I te mi uma. Tato te pa uma, we fall short of his glory daily, you know, but whawhetai le atua ia Yesu Keriso le moa e tato sa olotunga. Ia awa fo ia ane whaalango I lau lava ata mai, whaalango I le nganga pa ia, fisosoani atu ia te oe I lo savalinga. Vi ia le atua, ia whamanuia le atua ia te oe ma lo whaalongo le nea fiafi ia vea fo ia
le mafa'amalosi te fa'amalosi te te oi. You know, this word that we encourage you, it's not only for you, it's also for us. You know, this is something that's helping us, building us up. If it's osoani le mato savalinga as a family, awa o langa le tata wolai, man, there's a lot of things that we are facing every day. E sawale ali ila langi, ale sawilo whanau, e sawilo tolua sawilo ngalwenga, or somebody on the road. So yeah, tato whaalangolango ile nganga pa ia, if so soani ate tato ile tato sawaninga. Ya whamanuia lava le atua ilo whafonga ile nia fiafi. Yeah. Amen. Ia vi ele tua ia e fo ele vi inga mal whaskai le tua whaskai tele le tua pe ona whai e tua ia o nisi o uso ma a inga o lo o whapena o lo o still out there in the world like doing worldly stuff. Yeah. Yeah, whai loa tua we don't have anything against anyone. Ole ole nau ia ina ia tato mawal whaolatanga le tua. Yeah. Pe ona whai atu pea. Ia, ele se aia o i maua i lou o langa, ma lou mana onga. O le a lava le o langa nai e te whiwhiria ma le ola nai te ola. That's all on you. O Yeah. lau lava nā ia te tau, ma lava lou mana onga, ma lou mana o nā ia te oi. Amen. O le naunga i o lo tau uso, po lo tau tuangane, ia po lo tau tofine, po lo tau uso i le nei afiafi. Yeah. Ina ia papena na tatou moa umal wha o le tanga o le atua. Ina ia papena na tatou mai aveo tatou ola i le atua, ma o mai tatou a inga i le atua. Moni au tatou o tangata o tatou i loa le atua. O tatou sila fia le tala i a Yesu, o tatou i loa Yesu o le ri whaola. O tatou o i le lotu, tatou whaitau le tuspa ia o tatou o tangata le lotu. E mo i ala o tatou avea le atua e whai ma wha avai o tatou loto mo tatou tangata. Mm-hmm. Ai a le ola le atua ma e le usitai le atua ma e savali i ala o le atua ma e whairwhina ngalo le atua. O longo winga e le o ia te oirwha o le tanga. Longo winga o lo ia e le o ia te oile i wha o le tanga e te sao ai le ola i wha wawa. O le nā o lo e fia pe i tu ina naunga o le oranga. Ai peo na whai atu le nea fiafi. E whai ali tangata ia lona whiwhiringa. Yeah. Whai ali tangata ia lona whiwhiringa. Pule fo ia oe, pe te talia le upu le nei aso, pe te le talia o lau lava nā whiwhiringa. Ai le tu ua ai le anganga o le alofa. Yeah. O le anganga o le alofa ina ia maua e tātou a inga mo tātou o le wha o la tanga. Ina ia tātou mawhaia o na tātou o i le mālo le langi. Mm-hmm. A tātou te le talia la Yesu, pe ona whai atu. Te leo tātou i roa Yesu. Yeah. Ai e le talia Yesu te tono o lo loto ma e whai le fina ngalo ma e matau i le atua, ma e usita i le atua. Pea e le, e mai mau. Yeah. E mai mau. Just because you know God and you know Jesus, you know everything about, we know the Bible. But if Jesus is not in your heart and you're not following Jesus' footstep and Not not living. not living, according to what God wants us to do, then you're not with God.
e peo se mana onga nā ma le nauna inga nā ina ia tatou maua le whaaotanga. E reo se tau a nau o no tu ia tu pea. Mai e la u taritonunga ma lo u a whaatuatua i le tua. E ele tangata o le a whaamanuia e le upo le tua i le nefia. Amen. E ile nganga o le a suia i le nefia fi ono le upo o le tua. Tari tonu o le a ngalua i le nganga o le tua ma ua e talia le nganga pa ia o le tua. E ala i lona upo. I le nefia fi. Whaafitai i lo rofa i le tua. Whaafitai i lo talia ina o Yesu ke viso i lo roto i le nefia fi ma le nganga pa ia o le tua. E ala i lona upo e talia i le nefia fi. Vi ia le tua. Maoni i le tua. Sala mo moni mo le tua. Ma whaia le fina ngalo o le tua. Maalosi. A tatou mai fo e tatou. E ave o tatou ora i le tua. Ia tatou maalosi e whai tau le upo le tua e whai mau maalosi anga. E ala i lau savadi wha le anganga ma lau savadi tu maua i le tua. O lau tatou wha lango i le upo le tua ma le tatou te talo i le tua. E te maua i le wha maalosi anga o le tua ia te o e ala i lau savadi. A o hoi ne ingalo a whai te sawe a mailo wola i le tua. A o ne ia te oere maho faule o le a le to iaini wha ala lave. O le a le to iaini pua ngā mangi mafa kianga o le a e uia. No. E kako ke uia whai ngā kā ma pua ngā o le olanga. Ka ke uia. A o le a wala e te pui mai oe ma e losi e te ma e ono sai mea i o pua ngā. O rau whaalango i le tua. Ma e te talo i le tua. Pai taulo na upu. Ma futa i le tua. O le nā e te maua i le loto. Te maua i le wha maalosi anga. E te maua i le maalosi e te e ai wha pita uli. Ma e te maua i le ono sai pua ngā e o mai e te oi. Malisi fo. E te tau o na tātou talia pua ngā e o mai o tātou oranga. Tau. Ona o pua ngā nei. E wha maalosi e ilo wola au auna i le tua. Ma wha tupu ina i lo wola wha tua i le tua. Wao teimi e o mai pua ngā ia. O le teimi le nā e te wa ai e wha mangianga le tua. I teimi ua le ngā solo le mea uma. O ngā e te wa ai e le rofa o le tua. E le iloa le malosi ma le mana o le atua i ni teimi le lei. No. Your lowest point of your life, that's when you see God. That's when you see how love God to you and how serious he is to you. Amen. O le au ngangi atu nā tātou pokalama peo na mātou whai atu. Pule lava oe i logo langa. Pule lava oe i whainga o logo langa. Pule oe le taimi. E sau wale atua i lon taimi. E o fo ia i maua. Peo na mā whai atu. O te i loa langona sa wasa o i langi fo. So I'm not saying o rela o te sau te tau wha malie lo roto. No. I'm not here to baby you or to please you. Yo langona. No. O leo te sau e tālai atu. O tālai atu le leo le atua. Ma le alofa o le atua i ate oi. Ma le avano o lo tu ina mai pea i le atua i ate oi. O le lalolangi le sa o wolai ma tu ina nau ma fianga o le lalolangi. Ma whaakanga inga ia o le atua o te uia mea ia. Peo no whai atu. O au sa ola mai tonu whaorotanga. O au mātua o tangata o le ari. Ai li whaapea ila sa o whaola inga ima o... no. Ngā walu ai whai le lalolangi. Ngā walu ai whai mea tu ina nau mea. Ma. A o mea nā ngā train e ngā whapapula i o mata.
ma whaakanga inga i le tua. Anga i loa whaakanga inga i le tua o te ui me i o popo ngama me o pifiangai. Because e ke lea mea ngā i loa kaunga whango i lo ora. But God was there to protect me. Amen. Marau le loa. O le whaonga inga lea o le tua. O le walanga whaakanga i le kua. O ke ui me. E saungiungi e ia o mo ke mirangi. Alanga mea lufa leo lang whaonga inga o te saue. Le wa au mai i le tua le to o lua. E whetau i maa u mo. Whai mau o a wā. Whaonga ina e whisosoani i a te au. I lona pokalama ua uma ona. O lona mea lufa uma ona ia wha pokalama i a te au moro uorang. O rau sau e mori mau ma. Ma. Tara i atu le fina ngalo le tua. Yeah. O mea lai le rarurang. Sa o wolai. O i loa le. O i loa le ti ngā. O i loa whaalo ngonga o tangata o laule. Tangata o loo i fia i mea le rarurang. O ulango ngā fo i tala e whai. O whaia fo i tala i tangata o whaorotanga. O mea manga. Lea lau o sau i whaorokanga. Lea ua koe au maia o ere akua. Lea lau o sau e kāra i au turi upu. A lea o whaalango lango i lea nganga o le tua. Lea o whaalango lango i lea nganga o le tua. Nā te wha upu i a te au. Ma wha poto i a te au. O te saua i o te wha marosi i a te oe lungo te penga whailang. A whaila nā e nai te ola ma e whiwhia pe i mea le laulang. Pulea oe i lau whiwhiring. Hawane tu ai. A rao whisosoan. Ma rao wha marosi i a te oe le to whine. Ta mā, tina, uso. I le nea whiawhi. Wa ai te ua tuai. Yeah. Wa ai te ua kuai. Amen. Amen. Wa ai te ua tuai. Mena au ngangi tu pele tātou por kalama i a te oe. I think malo uiro. O le taimi a nei o tātou te teo mai ave o tātou ola i le atua. Yeah. O le lalulangi ni o tātou iai o le to i use le. Yeah. Ngane kele mai a o mea manga ngai a ma mea whako singa ko i o kakoro. A wale ko i use le. O raka re kai mi o le atua. Le lei fo i la le wala au me o le atua i a te oe o ngāwi te tonu whaotanga. Yeah. Pe e muta atu ala ro o ranga mai le nei lalulangi. Ai e fio mai Yesu. Ai whapetai o nau e ar. Au e talia Yesu. Yeah. Ma ua e whaia fina ngalo le tu. Ma ua avea oi mātali i mā whapini o le tu. Au e sao le ola i whapapa. Yeah. Pe kere i ai ala i taimi a fio mai Yesu ma taimi e sao e siti anga. Au e alu ese manila langi au wa e talia Yesu wa e o avea oi matangata whaoraina. E te sao le ola i whapapa. Amen. Amen. Le mena e au ngā ilo tātou sao ni uni temi. Let's prepare ourselves. Yeah. Awa te popole i manatu o tala o tangata i whai mai ati oi. Yeah. Awa fo ine i e whaalango lango o le teimi nei. Ele o se lotu tātou te sao i leo lai whaabau. Yeah. Please. E ona mena o te re taitai ai o te whaatanga ina so seisi ai lungo o tātou pokalamu. Po le ane kalisia ngai te lotu ai to inga tapua inga. Yeah. Come. Because o le taimi nei, it's not about our church. About Jesus. It's all about Jesus. Yeah. It's accepting Jesus in your family, in your heart. And serve him and prepare for his coming soon. Ai lo ngā kare ngā ia prepare ilo o ranga inga ia kupu mai se whaala velave ia te oe ai umatu lo sa ifua mali nei lau lang.
ala te sao le ola whaapapau. Amen. Nai te sao le manuia. Ai a whai e tere o sao niuni e tere o pipea le taimine. Mhm. Tere o pipea le taimine. E o mai ala le vara au ia te oe. Tupu se whaala me lave ia te oe. Ia ae, o te alofa e te wha silasila. Ia e te hiu le mālaia. E te re o lango na inga se ti ngā e le taimi nei ma ona o le te soifua pēr ma e maua le ola. Yeah. Nā e te fia i pēr i mea umo le nei la langi. Amen. Ai, mai mā ue ai umatu le nei o langa e te re alu le ola e whau ai te alu si o. Yeah. O ngā e o lola i e le tūranga le nofoanga e le ai so tātou alofanga. Yeah. O le alu le anganga o tangata i se oli a wane i ngalo e atoa umau whalongonga. Mm. E atoa uma le ise me le pawar me va ese o le tino. Te fo i ale ele. A o lo anganga ma o whalongonga o lo taste, o lo songi, o lo whaalongo, e langonga uma i te me te pawanga me e le suia. O le iai o whaalongonga me uma o 5 cents. Usa e alu lai le afi. E ke whaalongo inga le ki ngā ma le maku i kui. Yeah. Mo kaua ang ka koi loa. Ke re kai e fia laka i se me vevela. Mhm. E o ia ki o le ki ngā. Amen. E o ia ki o le ki ngā. E o fo ia umoro a inga. O ra unga i le tua. Ia vea umu wha teita inga o ngā o le ulu o le a inga. Ia vea umu wha teita inga o lo to o lua. Ma lo ua fini. Yeah. Ia o walwe ave lo a inga. Ia whaia o mawhaka i ka inga e mawhaia e unga ave lo a inga. Ma muli mai lo a inga ia tea. Yeah. I le ola e whaapapau. E le mawhaia te au. E le mawhaia te au. Ona o sau e tā lai le upu a lau te vai a te wha le tonu lo a inga. Mhm. No. In order for me to come and share the word of God, Yeah. and share my testimony, I have to make sure that my family are walking the same walk that I walk for God. Ai mua ia te au o na o sau e avelo ainga. Na o sau e la i e whailo na whinanga. O la umana o ngana. Te tari tonu fo i e te whia whaia fo i se mele lei mo lo ainga. Yeah. Tatou mai whaia o tatou mai whaia tatou pa mauturo tatou ora ma ave o tatou ora i le tua. Tatou whaarango i le tua. Na te wha malosi i ante oi. Tatou wha tua i le tua. Le se me whainga tā i le tua. Mhm. E ima se me whainga tā i le tua. A whai fo i ingi addiction i ate oi. Mo meo le ava, o le cigarette, o sikaleki, drugs. That's O nga o le atua na te mawhaia o na suia mai oe. Ma wa ese la ngona nai te tono rutini. Yeah. If we can do it, if God can do that to me and my wife, Yeah. God can do it to you. A e mana o i ailo roto, o se mea e tu o ailo roto. Mhm. E pa i mai ale atua sui oe. And that's how we quit. A peong o whai aku, yeah. Smoking cigarette, something that you think is nothing. But for us, it was something to us. Why? O mo kwa whain ka ia ma uole. Melo le sikaleki, e pei a ki whai ale drugs. It's so hard to quit. Waste money. Kele ia mea, mai mau ai kupe. Tupe. Yeah. Ma ngongi e ma ofu. Lea Savali mai aku au ka mokoponga. whauka. Savali aku au ka whauka ngaka. E uiso ka ngaka. Yeah. Oh. Yeah.
ai ke lo nga o fai se fifiringa mongi a mo a o molo ai nga amaka mai a Yeah. nga o alua avero ola i le kua nga o kakalo i le kua nga o sala mo i le kua o nga o vaia wa ese kulanga wa alu i lo ainga wa ese kulanga o lo ainga ke fiua ke kamu fai a kelo you know o kupe e ka ke mo ele mawhai kupe nga fix ka ko ainga Yeah. le mawhai o le ale ke leo ka ko kupe e o mai ale le afo le ki apolo i kokongo ka ko ai i le ai e o ari kupe le mawhai nga satisfy inga oe malu Yeah. ainga Only Jesus. nga o Yesu ai nga ke vakua ia ke o sa konga nga ma le fia ma le ori Yeah. nga o Yesu wa Yeah. o le ala nga o walu ai ave mo mua because I know I'm the head of the family so it started from me not my wife o le kamaloa ai e lofa i longa ainga mai ko le lo sa walu ave mo moro wola i le kua ma e fa ko ese i le kua ma e sala mo mo so swangi me le o le kua ia ke o mea uma e follow ai lo ainga Yeah. ke lo fa ia kula ua perfect le ma ainga no Far. no we Yes. far from that e ke me o mai popo nga fa ka ia ma o ma lo ainga ah Yeah. ai wole ko ku kusala po le me o nga ye mo mo Thank you, Jesus. ah a fo i o nga a fa pe ke o e le kula fo i o e le ku a ola fo i le nga o le ku ia ke oi ah e ke lo le me fai ma le me le ka ka mo fai we lo hento lo kengi yeah Yeah. ah we lo fo e lo kengi hento lo man Yeah. ah a ka ma lo si aku la le o ka ma le we lo e ki nga la ai se le we lo le wa wo umo wo ora mo o ma ka ngaka o le ri we lo fai le u e ka ka o fai Yeah. we know how to respect each other we know how to respect our kids know how to respect us parents Yeah. le se senga lana wale te tu sa pe o le mea nei ai Yeah. Thank you, Jesus. ah o le leina ma le alofa na o le atua ia te oe malu a inga o e tama pea e sau e vea o e mawhata i ta inga mo lo a inga if we are the head of the family if you want to change your family if you want God to come in your family Yeah. go you man us man Seek more God. more seek God Yeah. ah a fai o ngai ate o ingi addiction fa ngai wale ma fai nga ku sika leki po le alawa Trust God. Yeah. trust God anga pongi Yeah. anga Trust pongi i le tua ma i e wha maongi Yeah. the only way o le me e ka kaunga nga lue wha kasi oe ma le anganga o le tua Yeah. e le ma a wa a le nga lue wha atasi lau tangata ma le anganga o le tua e fi wala le anganga o le tua It's almost e tau ma fai me e sui oe ai a le ai alo loko Yeah. e le sui a ke fi we fai Yeah. ah awange e ka mo fai e ka kai me le anganga pa i o le akua ia te oe no ka kai lo ka ngaka i le anganga o le tua ah ka kai lo ka ngaka i le anganga o le tua ma ia e nga lue fa atasi lo tangata ma le anganga o le tua o le o lo usita i o le anganga pa i o le tua Yeah. a faila e te mana o fai ngale e tu le sikaleki tu le pia ku aisa mea umanga i te faia awe manga o tsara mai lo ola i le kua sau ai e sau malo fa maoni i e sau e te alu i le li i malo fa maoni malo sala mo moni o le a e sauni Yeah. e te sau e ave lo ola i le tua and that's the only way for you to stop the addiction i lo tino o lo fa maoni i lo sala mo moni i le tua ma e sau mo e te fa maoni e ave lo ola i le tua o lea ia o se tatou fa malosi lenā i lenei lenei fiafi faapetahi i le atua i lona upu talitonu o te lē se faamaniaga a le atua iā te oe
le neia fiafi ala i se whaamalosi. Te talo i le anganga pa ia o le atua. Ia ngā lue lo na anganga i lo loto ma lau fina ngalo. Ina ia whapena o na e talia lo na upu i lo loto. Ma e avea oe te sau e ave lo wola i le atua. Ma e talia Yesu e avea ma wali i mo whaola. A olo e maua pele malosi ma le ola. O lea ia o se tātou wha malosi na e nefiafi. E whailea ma wha malosi anga ia te oe le neiva yaso. A wau te tari tonu. O lea fo o wha karikari merki aporo ia ka kou kemia ka ke oe sei maling. I le neiva yaso. Ia awange i ngalo ma puta i le tua. Whaiso te talo i le tua. Talo i le tua e pui pui mai oe. Ma whaatanga le anganga pa ia o le tua ia te oe. E whapenao na musu musu ia te oe. Ma sosoani ia te oe. E te ele fili mo na mai lei. O lea ia. Whamanuia te le tua i le neiva yaso. Manuia i whiau mga luenga. Ia whapenao na whaatasi le tua mo tātou ainga. Ia i le neiva yaso. O lea ia. Ia whapenao na whamanuia le tua i le neiva. Ia le tātou por kalama i le neiva. Ia la ilona upu. Ia si ai fa umari tātou por kalama. Ia te avatu si anganga whapitai. Ma le i tātou ainga uma o loo la whapena na mai moa mai le neiva fi lunga o tātou por kalama. Whapitai i le tua. Whamanuia le tua ia te oe. I le whaatanga ino le nei por kalama i te mata ma e whaalungo i le upo le tua. Whapitai fo i la o tau lango sua i lunga o tātou te penga whailangi. Le subscribing o le tātou YouTube channel, ma share, ma like, ma tūlanga umu whapenga. Ele ngata i leo le tātou Facebook. Le, whaamanuia i le tua i ate o tau. Ia whapena, ia whaasisi. I whaamanuia le tua i le uola whaaleanganga. O lea ia o le tātou polkalama le nā i le nea fiafi. Le tātou schedule for next week. Le ua umau na luatu i lunga le tātou flyer po le schedule tātou polkalama every week. Ia ngali tolu wa aso e atua le tātou polkalama. O le aso sā, o le aso tofi, ma le aso tonai. Ia o le aso tofi nei. Ia o le lisina aso le tātou polkalama. E toi tātou. Toi mafuta i lunga le tātou por kalama. I le aso tofi. I luna i tū la e valu. I le afiafi. Ia pēa o toi le ola ma le malosi. Whaine te ua tā te ua tupus wha alawe lawe ia te ua walu le ola e wha vau. Awane i ngalo. O mai e awe le ola mo Yesu. O mai e awe le ola mo Yesu. Matalia. Ia walu ese manei lalang. O te leesa o ngā luenga. Male anganga pa i o lea tua ma nei po kalama ma nei ainga. Ia te oe ma lausa walinga a wā le whaolatanga o lea tua. Ia ma le tatou atu le ola e whaavavau. O lea ia whamanuia le tua. Toi tātou whailuai i lea sotofi lona i tū lai valu. Ia ilunga o tātou po kalama. Ia pēa o ato i le malosi ma le ola. O lea ia manuia te le lava le nei po. Ia whamanuia le atua. Talo i le atua pui pui i tātou le nei fiafi. Pe a tātou sauni tātou te tofa i o tātou moenga i le nei fiafi. Ma whai se miti le lei. Miti mo le atua. Te talo ai te le moe. O lea ia e avene teimi. Ia o te whatou whātuai. Ia i le tua whawhine. Ia po le passport o le tātou por kalama. Ia i le tua fine ia fina. Fina, mi ia le tua, patai le tua, sa tātou whenua i le nei aso, patai fo i le tua, o lo mo pe oe le pas, le malosi ma le ola, ia manuia tele nei vai aso fina, tātou toi whenua i lunga tātou pokalama, i le aso tofi, pe o tuai le ola ma le malosi, o le afa manuia tele lava le tua i lo tātou ainga, God bless you all, see you on Thursday, in the name of Jesus, amen. Jesus is the answer for the world today. But from there's no other.
Jesus is the way.